kai debi mato enchene ede amount udi mako damase mahu asichire amount udi bonyoma egumanum boni ayefo kai debi mahu wani so amount udi bisa agumani mede asukwochia atu watifi wode asra asome boni ayefo kai debi meyi wafiri emuamu wosume ahwe amenam maturu ahwe nkwa waturu me akohwe wuo boni ayefo enanwumrei kai debi na enrada na ye mesre enrada se papafo bi enya ho se ye ka Father's Day a ni omo ho afori onse wani ewu wo hu se wani ewu poto eno na obinfo katacho obema kan ye no wase kiye fa no good Father's Day eti u ye good ma o ma no wan hwoma ukotra dam ya seso a na wo de awu otwampoa wonto atade ntompaboa school fees wantua bi na omo atimi ahwe omo ma aduru baabi no na oma we show omo Father's Day a emfa ho for him ohun so afere ye wo ahwoba mikro masantema popani kwakudu a wo ohwe ne mapa omo nyina wo Canada ena papa bi na wono so ne dia kasa de wo ahwoba na papa no tuma wo betutu agusuo no akono efe da bia sika hye ne botom efiri se wahwe ne mam wo maduru pempenso bi wo nyina tiamono ne na enne no saa papafuo wei ena ye ka kiro mo se wo mo ye ajapa enye wo a wo nhwoba wo bia ni abrenu atentan se ne ba me se ne Father's Day etine ba no wo hwe no wanhwe no na ye den wo kowe so happy Father's Day entigitum saa oba no wanya mfumso bia mantem wofo nyina se wanhwe akoda no ne si den enna wo kowe so happy Father's Day wo tatatu ama no homre so bafo wa bone ntabam Asem Mpe Nipa yanam soro yanam fom dwumadie wei na santeman agiatum na ye kan mo se eneba ye sonkokura enu ti ka kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman Ghana man eni wiase afanda nyina agiatum no womo aba ene anwumrei na ye ho prakasa jamatu Janye fiti koti ani ho abo afiafia mu no se bono so kobonu no du sa senteno asantemam senteno Ghana ha eni wiase afana nyina age babia enya asam keto akra ena obatu omra samwanka ewo dwumadie wei eso sa ena odifo pokwa David ono so ena kwan so aboba ohne yire mame yabua akua asuama bronya waya abrewatia wagina adwa na ene no sere wasi attack nani no ne ho ayefe papa eche achem ne ho ayefe bia na ne nwa ma omo no so de ndie be se kikidi omfa ne kwa ayo ene se wo de hye no ayo kukuru ene se no chief executive producer majuma de be ma usu kantan krankan ene ne ho dodo no kakra enu ti wantumi ama ekoba jese sempremu bema ene wono ne kajagum na ene wopia ensam no ede abegu aproso na yetunu sre ene abasa na ya mensa abrampa wotafrija ene wono an besa di bonkum hene do chinchi fidie mfruma ede amame ene o mate penten kwa ye papa na bansu ni de hye kwaku yeboa ono so eka producers ne ho enya asem keto akra omo edi djuma omo di djuma ma Asem Mpe Nipa ye fa ye ntuma pa na ye de efra ukọ MC ahwa Buffalo Soldier ewo ho sa na systematic kwansani abrante no na mikobusa ne systematic no wonya ne he o se firi Nicola Bremina
systematic no a ene udru ayia enkranza systematic no a ena wode agi edin na ne nwa ba ko ode ne ba ye no papa toast wono de obesua bibi kakra na wokọ enkranza nimdia obenya ye no ode kwọboa sompa enkranza enya asem ketua kra sana adwuma no ye no Terawa Media Company Limited ye befa konya we so na yachia kofa by Dr. Blessed Foster na yachia no na yachia the general manager Bema Tofia kwa omadawroma ena yeso yete babie manwoma ekonkan dia santimagia tum ene Asem Mpe Nipa kofrobo fompa Bema so ketua me yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifoso meti adwam na media Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampian ne kampian ene kokoti di baby ebepam cheche ne na ene no se die ensuo na se aguguru no mema nto ombo ase if se wan hwe agro de hu no we so ye fa no kusukuku we no June July no ye fa no kusukuku ensuo ne monka ye na eto na epeten efira no pa no awowo mu a entino mema no hwe kwaku na bibia boko de so be ma bibia boko na nya boko kura kwa kache wan eje awrade ya cause Ghana nsem de akoye no kosi ya na basi nkobo asabidin ena makonya mane oya adaban okwa nim kaka na nti obi basi boko de nkanya boko sa na okwa kache wan boko do betimi aka na eden na nyankopon na ncha eden because so Ghana no se no utu kwan ya control ni sika no enye izo ne bo den enso de bia player ma na neska fo ne kase ukute sika wo de kwa brucha kwa eden baby a wotra kwa wo ye adwuma no kra no ye hu se wadwuma ekoso apene abetu nyo se hire de besisi stores jamafo odwane na edwane edude pa na wo be ye Oforisuo age awrade na ene da no na wo ka asem bi se nsuo no gugu nti emema nhwe yi nto ombo na ma ne de omoto ombo enye yon ma do omoto ombo enye yi Oforisuo pese ogu agro no enwu da bi samre na na ede kama ne chichi kope dompe ne se ti ameka sa sese ne de sese no dumre bia dompe zu timi chichiri ko ekope kraman asa o se kraman bi dan ba bi na wudidi na dompe no ato no eno kraman na bepe ajo eti aye we di tu bayre whether we sese bayre mo na ba ne pone papa ne chefom ti di tu bayre okay ena burozu aba enti we no na kande ho sumu bi enzo ha de bia sa na ye ka no ena kusukuku aba mu we eno so na he o se na ye de whether ni mu ye wo de wa kan wo na nya wo de ye o ye so se ye dinko bo ye wo da bro tene oi we do see office baby akunta wo bia wo mra ayo me kan pen makunta wo ha o ne piawo se ti na mi ba wo so se nti de ade na ye ne de wo da ye bo na oka na ye bo na me wo ha akunta wa see akunta ba dressing is different nanka dressing is different say no koni se osisire ti akunta baby awo bia ye mo akwa ba aje tu akunta wa ba yi enso enso ni gugu kwa ku ni baby e ti so kan emema mpeka sabi emema mpeka sabi se ama ama wazo mampase bosume so ye no ama saka so awarefo nyina suro say o te kwa kiranza hwe se emuwa Oforisuo so wo yire Asem Mpe Nipa wa ye ne ho ade kra no so ni di chakadu na edu mebi no se azi ave na bosume ma hu ma yo oyam show because unim ansana oba banyimu nsem obi wo a sabe oba bi wo nyinsan a yade eba no so no nya asem ketwa se no kwa nyankopon na se amla sa wo se bonsam odwere ho amtiase aboso men kwa kwantu nya nipa bia ne fa ne ije sa wo hwe oba bi minimo oba bi a wanyem a wanwe ya ne ku beja no otimi ye basa ma no wo mu wie se krim wanwe wudi be ye obasa anyem no eje so to bo o mu ye fe na nyankopon na de bo bia onte na seda eti aya amano so amano ya na no de because da ben
na bosome nkuni obeyi ato oba so nyima ne bed nyina beda wo so wo because wonyem de otimi koba se wonyem de wa yemre to wo be ma no ansa na obewu abosome nkuni obi kura na nanse kura de ma no bebre lazy tisi etwa wo mu so te ase first na ma ye nananom ye ma me no mo chem se bebre ye den lazy eti ya ne ya chem no mpe tisi etwa wo mu etwa wo mu san so ho so kana wo kotwa nya asem ketwa wo wie so akura nga na wo firimpa so behwe fom na ne hwemu prinsuo ji ne tie ne ya wonante no wotere da ben na be sa no ma wen kete sa ma akura yi abenya babia agya mo ahwe se de ma men ka asem bi e mema no so wadwe ye o se wo ba wo ma oba behwe wagya yo na anje ne ko dabi ba ma de wo hwe ba wo de yiwani sai ni yifi wadwe mu se me ba behwe me dabi onya de na ba wiase amanfo bebre so botaye no but botaye no so obehwe wa ye bonus ofosuo ti men hwe ho sa debi owu mabagu asase so a wasade ese so de ko wanim nyankopon de hire nipa na hwe wo mo so ye wadwe so de hye otirim se me hwe me ba na dachi mabehwe me amasa eno na akura bi enyi na sesebe de sese wo ye na wo wadwum se wo ye ese wo ye wanya mi wenzima yi ase ba no mi wenzima yi ase wo sa akwada yi na ni brabam etimi de wo ye bema necessary wo wasade esese wo ye ne se wo de hwoba sakura ni nyini na obehwe eye bonus me na meka kirawo asama me kan wo de so ne ba ya adwene me nya adwen ebi me do mo ne to mo maso do ne pressure da mo maso do me ton e friend say intosi na me hwa kwasi ita kwasi e me hwa wi behwe me akura ne na mana pressure da ne so do dabi tima obata bi amfa dabi emwa sa se ankoye sa eno na no me ba no mi wensi ba yase but wa said ne se ofosuo wo de wo ba hweba nyankopon ne hira nyame na dome nyame na de ma ayesa iti anya ne sa ne de bia hwe aha no de ma ye problem abibifo ye problem broni wo ne battle wa o wo ne battle edu time bia time no so a wa firi ne maame ne papa nchen okwa akohwe na flower bi no de akomanti de bia no wonse esebe ensamfu no mu de omutimi yo mu de saa anom de flower ne di agro maame ese me odafu bi ne maame obefa ne maame ko Germany maame ne wa wukura anti bonzu bia obia o kraje bia nyame fa okrantu ye maboni din ene obefa ne bana ware broni wo na wo se o TV no resi a na se ba ni timbe kan the time o the Dutch ne ka chen time on TV on koda no adum TV no edu tama maame ne boa no ho a wo ba na ne ba ne beja no kwa no na dwi nyina ne se e asante a unsa asante a Ghana ha se wase besrawo mo na se wo kwa masa wajapade ne no ma ye ma onya sam ketuwa wo ti maame na dwi nyina se wo be kra kono ye be ye shopping oso ana broni no okra na o ma ne ba na kra se ne mommy be ko Ghana ne wo se sa owura there se powder nkitinkiti bi powder nkitinkiti ana and spring nkitinkiti bi ana obusan se nsan nkitinkiti bi ope chese mama do we ne mo se maboka and be mrofo ntisa o man tisa but hey ana me na me we na matoma ena sei ti de bia pressure da yeso kwakwe na se duru sa no so ya no mfa na ni brenso ne ba no so oba no ene ni problem no wajime bana boso usu kwaji obi de boso usu kwaji obi banti ade no eye ni disuo ba yenim okay eto ofoso mesrai wo de owu ba wa said den se hwakwala no abrotia ofoso be ma mitia ne pom te say nyame adom e kakra ho de nhye de no batime ho ye kakra on se nyame ya adom a ho me da so we ye mu ne de na e wo se ye de asedama nyame na ofoso be ma usuro a eni be ma bia usuro nyin sense me bra pa ho a me be ka kire wo a wo be pini wa chi ansa na wa ba no e de se de se ma mitia de obeti adaban kakra o e de se asabi e fe na adaban wo ko anim kakra na o ye nuanu mangunafo asa ne sa na ya net enti we na nya se nyina ye netua se ye nuanu mangunafo asa no mo agwaja no mo de bo mani mu a no mo de ko mo chi sa enti o ye yi se ne ye nuanu mangunafo mo asa na mo de bo agwaja o mo de bo mani mu a no mo
ba mu bo mu asa me da me peja mensa na ne kese ba ko bo ye bo ano ansa no akọ ne se yo ye mo ye oni rese se wo ko gugugugugu ye bo na che se wo ko ne mo ye untimi nko ti ofo so be ma wusura eni kusukuku bra na edu na ba se ya ne ma no so ye ho ye de anti wo twea be wo no nsa ahomache de no ofo so be ma this time around nya na ahomache na ya na ya na de ya na ahosepe na ba ni nyina ne se ya na wo mpa me da me define sada enso awo bi ba ho wo define da enye ye wo de blanket kola kata ho a enye ye nti no me sramo wo awusuro se wo yere fire fo no de be ba be boss so a wo ye mbehwu bia ne ye susuro ameni twon ho obekula mpa akoda ho nye moda e ba konso so a wo modin fom ho utimi da fom ma ne ye eno de ho no na biem be bi obeka se wo ba o ya kwadro ne ye ni CS bi enye no kreda what you say o mra sama de o ti wona akeka de bogu ma no so saa e ma nya kwadro ye fra bibi play clumsy wa wo akwada ne chene bi a e wo sa wo na akwada ne ma ya prolong labor so timi ma ye CS ebi wo krampa na wa koma nso no se de wa koma ne bo ana sa akora na koma ne sobo no ye ka se bia ye twen ama akwada na ba nso so a e bia wo ma me no wa mfiri mu akora no be hwere ni nti no ene ye be kwa akoye OCS ye be rasho do akọ theater ene ma na dos obi be won tafo be se mienu miensa ana akwada ba akokora no wo sun kukuruku ni bi na ye be ni CS ene ma ne dos so ba be 15 courses e bo na plus center wo de no e bia na ye kira de no na ehun atechima na se bibisa ye ma na nye na wakwa akọwu nti mesrawo wa betra ba bi se ma na ba na ya kwadure mpechim no ya se ye ozo mani mo bi me na meka ye wo mo se bolidin o de bomidin o so ajama no wo so wa betra ba bi tu de bomidin ni na bomidin bi obi so betra ba bi na me bi wudu obi anu de se kaka no di nyina ne se ene ma na ya kwadure o boy ka dodo enya chema won jem na wo da wo ye de enya akwadro bi wo ho aye nuane na aye didi no ena bi wo nso so a ho 50 million na aye de okay kwa bra mpom te sei o bla bibi abako de o se yi ku enadwo kwa bra enadwo bla enadwo na de o na omro ka se bi se e ma no ya kwadro enshada nye problem sa nemu ya doctor for no ebi nim ni awotere aye se kom to ombo ase so to ombo ase ana obi wo so asebo the pressure free the girlfriend ana na yere abu ni minim ni na kontokwa it was the before neighbor patient for ne so it ade ko so de nsuo ba eti so na ka akwa ntimi eba no na o de sika to de wo de mum yin tentem obi kwatimi operation asawa na aka ne yem sika na aka ne yem ebi esi wo nchi ehoma ne bi su timi kam ehoma ne bi su timi kam ede na man ko basa doctor wo sua de nim wo nim de na aka akoy operation asawa siti na aka yefri nim edi ntia na kwa na mi ntwa na no so ya no fo so ya na enwa wo because wo mo koye CS na enye doctor no nko ane gina ho wo nipa be se nan ya na se numu a wanya kola no Anastasia fo ne nurse fo ni bi wo ho a wo no so keka wo nti sai no ya na ehu pa obi wo kra mpa ma me bi de o ya wo se wo mo ye ne CS wie ye no ne na wo twemienu ohoro na se ahoma ne bi ahoma na ye de pam ai do babe unim de ma ne ba sa free na se o enye na ya se wo na ye pam ye no ne na se ankasa wo horo na homa ne bi atiato efri na se atiato efa efa ni efa insa na efa ti ne ma ne bobo so na asa wa te sabe so fo kan na akoka ne ye no je se akire ni asa akoye no operation for France na ye na akoda na wo ha odi amama me no okay we any Asem Mpe Nipa no we ni social science no we cut across e timi keka bibia e timi kire na aka de doctor funa de ba ko doctor bi susu wo so a o ya kwadworo pa okoye operation no fonso na o miamia nti no kro timba nti okwa operation wonyini ye ebi nom nyom nyina obi susu koye operation because me mehu bi mi akasa meyere the doctor na ye me ma me chini tumkura ye manisi he ya midasi ye manisi ha pokwa mna so achi doctor tumpa ye godiri wo mna sama umi ha pokwa mna be koyi ya boy
yaba Sompa okay dia santeman adiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa no na Osei Aboagye me ne mapamfo ene futu semo e de bre no ebetiawa kra na panel members no so abam tietia ne ame afrefo no so time na yakon akoyanim na yabuta ye kese pan se ye be ma asumdue akoso ewo ye mantamo ye fiefie ene ye busuakuo mu eno ena Asem Mpe Nipa yafa ato ye ho so na futu semu an anwumere ye de ebrew eti asem ene se enya futuo bia ene wo se wutie enye afutuo bia ena ewo se wutie wodede ena anwumere asem wa meka kire ne se eduru baby a se nipa de wotwasa no onim se na chi achianti no atenatene ene afutuo eboa ema dada asetenem afutuo eboa ema nipa atumi ekonkai afutuo atumi boa ema nipa abrabɔ no etimi ekototen na yemusa se afutuo ayetuo na ema manfo ekonkwagye mu no ema manfo efa won tampa edifura no yemusa se afutuo bia na wo se nipa obi etu a utiana eduru baby a wobi wo ho a se de wosi etufo no se wanhwe ye na wama wadwirim anna ho a onipa bi ebetumi asɛi efri se wobia nim se wobi edi wugina ho ode wotena se se panimu bi afraw ma wakonwa na ofitine kasa biase a wo wadwin be che se afutuo na wotu eturu baby ati afutuo mienu efri se afutuo no de ebi wo ho a ne totoɔ no a ema enipa etumi ediye na ebiso etumi esai ade sana futu sem etie anu to odafo ena nwumere asem a ye ka kire utiawa afutuo bi wo a etumi sai adwuma afutuo bi wo a etumi sai aware afutuo bi wo a eduru babia emanyoma chinsamu anu tie na nwumere di asem na me ka kire wo asem a me ka kire wo ne se eduru babi na se obi etufo a tie ni mienu afutuo bi wo ho a emma enkoda anase mabunu ekọ enubonim nom kakra o twe kakra hwe we de wa hwe a wunye nega nom bi kakra wonnom cigarette no na aye ne de enamfo bone no wonnom wi no na aye ne de afe watra ede kwa powder no su cocaine no a na aginsamu enu ti enamfo a wone wonam no afutu sam ode ma se wan twe dwotu ni bia unye nega se wan no mahabadihye wi nu bia ene wonya kapo oh no wi ni bi wo ho ne be so ye kumase boy wo hu ba bia brabo na koduru afedi ko wi odambo enti abrabo no uka ho ana wo nka ho oba bema eduru baby a wadamfo asem a wo ka fa wo yiri hu ente saa wo oboa wo yiri wo peni papa o enye adwama na wo bo wo yiri peni papa enu ti se turu baby na se ye tufo efa se dia wo yiri eye no enye na wa ma wadwene mu ana ho na se wo de kakai na opam wo yiri ekwa wan hwe ye beduru baby no obenu ho mihu yanka eye kasa bia e wo se ye ma no pare yen dora bia afutubone timi ma wade sei afutubone etumi ema wade ku eduru baby a ejan kola no basa no mu ne nam no ma ye basa se ye tufo se ukura ko homa wade ma esua no tie ni mienu na ono na ko homa kura wonya saa eti eduru baby a awade mu afutu a namfofo ede ma wo mo ho no yentie ni mienu
anyesa awade no Nyankopɔn sa wo mu no ebeduru baabi no na ekowie basa enya futuo bia na etie ewa awadiem yenhwe afutuo yie ewa awadiem makohu kunu wa ha nanso na ntesa oba fia entokwa kitikiti ansa na hu se ukunu no na ompema no na aginsemu na okwa no efiri se wodidi na tem wonafo eduru baabi adwuma no na kawka ho o adwuma no na ye bo sewom adwuma no na wobetumi aye eduru baabi no wanya botre na ke beto akatuanim ye ka ti wose ko manager ho no o kwa adwuma wura ho no obeto akatuam bibia ye ntoboase onse wanto oboase no wodi ho apre ko ye no ya yiwodi fo branson se atum wo branson se ma wo kwanim to oboase enu tuo mu a wo ne wo mu afro no mu sane asafo no a na wo besia wo adwuma nim enteturu baabi na se wantia futuo wo adwuma mu a mo ba ankorankora wan hweye na wo betia futuo bi wonafo bi a wafa ekom kwakodew asisi bebre etia futu sem no yetie ne mienu na nya futuo bia ena ma abraboko nkan na yedie enso etumi eba eya me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omuna samwa okay Oforisuo bema ana Monday why de afutu sem de na wanche chire musa obi an misa futu sem ye but no me hu se nya futu sem bia na edan wonim se nipa bi wo wiase wonim se on de bia na futu sem de papa e boni wonim difference e wom te do de mani bia woje do de mani bia woje but ne Oforisuo hu se ayo kasa bi se chemenyonko no chire na chire usuban saa na hwe nipa one ne namre kasa ye fi nanum oba ya tititi ai ye ntimi nyina nkasa futumo ne ye ntie bi but Nyankopɔn na mekasa agi nipa because woni obi nom nsa pa no Oforisuo se nipa no wojaye ane ya waja nsa ne no me na meka kire wo so no obi twa bi pa na wojaye ya na ye sa nipa bi ne se sa nipa no ofiri wakwan na wankase wantu hufo na kwakuye nkogya me wo san akom easy eno na ama junket no boys no omuntimi mfiri mu no adase wo bi wo ha wo mu afiri mu ye musa sa de no sa nipa no ofiri mu eyade a afutu sem ne determination sa no mana ye keka no wo bu wo ho a asante wo kasa bi se yesi afutu sem afutu nsacha nipa eje se edan enso hwe ye musa se wo bi wo ho no mu a minimo bi a afutuo ya tunufu a wantie enso hwe san ato no abrante bi no musasa ya tunufu a wantie ka bono koto amnem gwatam at the same time nju to susu asan de ne koi hwe amane be na chense opie ba ya ne ho to no san ba no man Oforisuo ye wo no ma bi wo ho no mu a nipa bi wo ye ne hwe nye but bu ho so a ye kan no wote afutu semase afutu se ne nipa bebre ne tiase obi okwa de wo ka kere papa but ofan say bone but ne wadanfo a wone ne nam ukura wone ne tie fia wutim hwenkrofo bi on beka nsem kirew eduru ma bi awisu box Oforisuo wa wisu wa dwen pa wo wiase a me so na so abo degree said yen obi a wo mo degree betima se san wa dwen anya fast me na me ka cho obi betima tu obi fuan na nampadu onya bia so mu ye sa anwom no onua ba okrumpa ho ye na o eye nwum bia na nampadu na nwum bia bebre ho ani kwase ye se ta abo because futu sem awon na ya ni ye ka bibia sre na wonte ase ti ni krubo na ko ma no abeka na weni nso
aba me kunu de we kura de me de tususu se wonte da o de pase ya kan nyina ne se enoma kitinkiti bi agu nipa bi awade enoma kitinkiti bi ama nipa chance asai ni nyina ye futubone but wonte ase enne ye ka kyerɛw wotra ho ye nka se memfa danfo ye nka se ni kwa se unya nwia we se unya nwia ye wo bi wo kwa nwia bi wo kwa na sebe wo wadi kan wa brabo mu no ne wo gensiw afutu se mo de be ma no vosu won hwe ye na wo ka asem bi ye wo bi wo a wo ko kan wasa adwuma sam kyerɛ no wadwuma wi ani wo sisiw sadi pa so atifie o onye obi ani ni nkomo eti better say wo pa de wani na hokra o bra wadwuma pa nti wakatwe ni o boss wo sisiw pa o wo boy say 1 2 boss no anya hwehwe mu say krim dana wo baba ya na o boss office kinkan tumakatwem o opani wo kura na nkiafa ho adwen dadawo na kasa wo de bae de senye buo okay sa na te de ye betum na emom sa bosumi de betua wo ka na emo yetua ka wi a efi na kuise dwuma biem ye nipa na otu ufo no wakwa no wo fie wo te bo bae 1 o'clock a efi anopa na ekọ na wonye obi anani ni nkombo sisi wa beka no wawie iti de pese kan nya ne se afutu semo no tiase wan tiase papa ne bone no wo beka ni nyina fra ne se wisu boss wisu adwen se asem obi beka kire me afutu semi ebeboa me ofosu obi nwatwa ene ready me agro wo hwe nkrofo obi o ma wale agu wo hwe nkrofo obi asebe o mo chances bi abowo mo wo hwe nkrofo obi asebe o mo de prison wo hwe nkrofo obi asebe mpedwasa o ma ko hye nkwanhye wo afutu se kata jobe ma de na se bi kai wo se we are driver ni anadwo obi ka cho se enoma okay wo de wa se pa o load when to fan ko wo contembra na di pa ne ka cho so famiko tech campus what they make on mema of 5 million you should box who say okokun enoma bi enoma ne nkoyie anadwo bre wo si dan wo koto asase asisi na anadwo yire ho yententam hey maza you should box okay etime de kaka me kan say afutu sem no ofo soso enya futu sem bia na ye de ye fa de ya you should adwen na de ye sese ofa no fa bo bra. That's all. Abrotia. Ofo so be ma me na wasena me ncha ye tiefo ne yahwefo nyina na na nsuso ye da se dia wo de aba no so no wo se yetimi etie enye afutuo bia na wo se ofa ofo so be ma wiase aye ba ye enipa na emom ye wo nipa pa ho ene ye wo nipa bone nso ye ho sanso ene ye wo afutupa ene ye wo afutubone eni kwan se wode wani ene waso enyina akwakodi afutuo bi a daachi na betime de wakwakoto enseniye mu na ne nyina ekowie se nne no meka ne se ye nafo no mo pa ena ye tan wo mo edi nkomo esansa wo hwe na ye generation ya ye wramu ya papa ni adaje osori a ukwa na adwuma maame nso so sori ahomache no akonti no ene mma no ne wonom nanfofo nom ena aka tale ne bibi wo hwa wo susu ho kire na wonom susu ma wo mu adwene nti no ene ye ka ekotwa ekosi nanfofo so anase ayonkofo eso na ne nyina ene se wanhwe ye na wo yonko bi asem obeka ma ne to utirim anase na futuo bi a wode be ma no kodi akire ena yi mete ye krampo ye se memo ne bi krampo meka se wa amfa wo ba wo di V18 bi no na se 20 no wa amfa ba wo yetem lele na ye se wo wagimi no nya sa na tie se wo kodi akire wa hwe ya bakwa akofa baba wa bi nso no na wakwa akofa nyinsempre wa nyinsan bia wonya krado se wonso kra na bia wa adwuma pa bia betime de ahwe no na no nso so akwa akoya asem de aba beto awo so wanhwe obeka se bia okoyi nyinsan na to agu nso no na de owo nso so na aba wanhwe ya ebekwa akowie ewo dabon prechi ebekwa akowie ewo afiase ede obekwa akoto ensaniye mu nti no ye ka kire obi ase se wo fa yonko a eya ato obo ase kwan a eya binom fa so enya yonko do mo ho bo yonko no eya na to da bia ya na ensemfra ema no dodo ho akwa salon kwa akoye ne ti onim nipa yi da salon ho kohia no mudi nkomo na no kofa ni kuna semba ye wono so asom na ono so akofa ni kuna sem aba eya na mpanyimfo ka asem bi se dakro yonko ho no enya yonko se bia me no abehia po kwa bla sei o hye da anya me yonko
ansa na be hu obi a wo yonko ankasa no woni nananti acha na say what steady na che bokobna say me share that steady nche ye ba so mpe ya etim twitwi break woni ama kakra ho wa hu enti na nsema ma no gabo kakra twitwi break kakra na me dey funny say obia ubekwa akohia obi say ye adwumam say ye asafum ana say school mu no say do for so be me ekọ no we ye kọ na nkrenkre ye besa ba na nkrenkre obi okura pa wo fra adwuma say no mu a wo hu ni biem obi wa ni ko school a wo hu ni biem ekosi say wi ase besai enti sa wo fa yonko a eya na watwetwe break eya to obo ase kwan a wo fa so a wo fa wo yonko no na wo hwe ya yonko nti ne ye say abo akoto wa enye tire no wo bekwa akogyeje wo yeduom eba nso so a no wasa atwene ho wo be yete say bia ababa wa bia wo no boga bi ba say wo ba be wa no foso na ne yonko a wo de ne kan ne ho boga ne ba yo mo kwa akosra ne kama wo de ne yonko de ne chi ko boga no wa fa ne ho fine okoye ohun sese boga ne nsem obi pa na ne yonko ne kwa ebi obekwa abrabo mu nkan eja ne nte no na ono so ba afia na ene na boyfriend fa ne number ma me so okwa ye nyina ya friend bi oje bray number of also ba afia o so odi ne birthday de chenye ama wo invite na damfo na wanya boga bi obeware na ba fie ho ama woni abrante bi nso ahyehye ho ama ababa wana blue say tam eno ama brante de ne nsa ato ne kono de ne nsa fefa na ono video wo mu owie ya na wo sende kwama be ma boga na wo ba be wale sa baba wa no wagu na ware na no nti no se ubeye yi a ana se ubedi yi abrabo no be konkan wo mu ana se niema be koye di ama wo a dodo na ejina wa yonko fa so bible say to ano na leka your secret is your power so fa ho ba yonko na wonko a wonam a eya na ede pass obi krampo de na asem ebe ba be for nyesa wo kira wo nemom ansa na nipa ne benya kwan krampo aba wo nchen no eya na ede nti dakro yonko enye yonko wo fa yonko a eya atwetwe break na nam yonko so no wan hwe obetu ofutu bone ama ne de wakoto ensenseme mu medase pokwa blame fa ba ko mi no bi nto amenwa ba ne me brade so o se ye obi won ma na ne wo adwuma mu a adwuma no onnim de wom onnim de a wotum se bibie wotumi ye ko ne nimu na wasate company na me breo na me fa na me wura na me fa to anya nsani a na fa wotunifo se de usi bre pa de o se ka adwuma wura kura ko ba ka o ko ha man shede ma na wotina bre dodo se wadwen anya o smart an kaliam ko akiri a afi na wadwen ba fom obadwe se bia bra me bra na se nimdia me wonti no ka adwuma wura ntable adwuma nyina fa hwo chi da bi wura tofia kwa ka se bi che se wo sora no pa na hu se wo besensu adwale na oba adwuma no ye se wo sori a obetene fie eno hu ye eti obedi sankrofo na chi a afei obunwan se ye yinadi odi mpepre ho ade ketua bi no de ska ketua bi atoso ses kafia no bra nye de yinadi awore na wote ase no eye bufu nipa bia wona enso enye sekan enye aba enye o maame atem didie eye mo ankasa mo ho ena mo kuntokwa ase bia awore fo de sini chechera makro mo kon enso be kokko su ho akere wadanfo wonnim nimdie wo awode nimu no sate mo afutu boni jawariye no awore kan we de bia be mase yi sister awore na akono ewu mu se ebi no maka to se se wanya wale a wanya wale awore boni o se wanya wale pa wonya wale pa wanya wale boni wonya wale pa usura wale jaya wonya wale pa bi ti so na de okomu no na esiri de na wote ho no ebia de wo firi mu no okun de se won ne ontwese kan omo ebia wo ya de na ne bufa na odi watem so won ne dem ko na odi watem no ko but wo ko e komprema ye tuku waso je no ba ma odi atem ni de so mpie yo e ye won ni ye no dem o wo ja wode na ko wo ja wode na ma ko de okoko hia no won de pempro na e pam wona bet mesre enya afutu sem bia ene se wutie wo hwa asem odi bana kale wadwene na hwe sa adwene na odi ba no ehia wo nua be me fo kwa broche wasemi ko ba hya wo de ko ne ko ba hya wo no mane ko do broche wo ne ko ba hya wo no eyesi se wo te Ghana na wo nya bi nto bia ni nda bia no enku 20 series be man timi nto ma wo sure be man timi nto ma wo eduru tamu afitu semba
practically afutu sem no ne fa ye adwuma en ne betima bo odase medase okay eno ti kobia sante kotoko ese afutuo de esakra nipa achi sensowe sansowe no ene afutu bone yenti afutu sem yenu na yemfa emu sane ani na yenhwe se beboa yen ya wadiem ebeboa yen ewo yadwumam ama kankro so ababrabom a enti afutu sem no se tofom a yenhwe de beboa yen yipa efise nye wo na wotu afu nyina na wo peye kankro ewo abrabom 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Oforisuo Michael Peter yentio Oforisuo ni chiamu nyina onyere omasa mo ame chiamu nyina nene de amba de eche de bia yepa na ekutu de eye na eso no so wo be kutu a ma wadu no yebi everything nipa ho obi o hono ma obeti ko wa ko to obi zo be fikyo e do akoto papami na nyina ni ke asha no be Kristo so wo Kristo e po wa ko ma ko to ye na me asem dia bobra kene ne ko so na be pa na obinya nyonko a mo so ko Kristo na asha no so wo ko Kristo na to do go apikobo po a ta ti bia na mu to na papa ko to o bi e papa anya be ti e wo me ko Kristo e mo e bra na ba bo ayo e da ti. okay hello the station with the vision papa mama fia papa news wa me bola no okay me chia me nyina me mama nyina mama binum happy Father's Day and mama binum so happy Child's Day and I me chia chief executive producer mama usu kantanka na me ntutu na na mo si no nsa ne yare mai enu say si ade o watch o no mizo e de ve I mean, sure, me team ni na na de mo de ba yesu de ye pa futuo de o sa wo se wa wo tie bi won chen na de ba obra na wo tie nso na nye se wo tie nkwa wo yiyim wo afa de ye no na de ba obra ntie da mo se pa na mo futuo bye. okay Hello baby au frefre wudi Oforisuo Michael maje Sompa nipa oba ka akosa de se Bonifacio ni kasa fi kwa be Kenya okay ya damu achene ene fitu cha mama diala mama ya konya fiya so ya faye dem afutu semu de eye ewia simna yo ni nipa bi wo ma o agenta engineer kumapa yo viso wa akumapa but only agenta ata anko finishe dia obetimi ayewo adoye pa ma wa dunse odwino atawasem ti afutu dia de bemu ya obenfa anyango ponso ache adini ni ani obi kan bi bisa so awa ka ni pana o so jepini e odi eteki decision na o ti atuku ni ya papa ni mo ni mo obi tuwa papa no meja ebon dawase. hello Happy Father's Day to my lovely father Omono Asamoah the king I just we di foso paja nza oh osofo ma over head osofo paja nza over de bi philosopher brucha just ompe the papa 70 ya na me no preso na osofo ba men kaza sa oh obozo yeah leo beba telefoni na atrase ya meishira mo pa ya meishira mo onye na yere mechia mo pa na no kremu foto no de onse bible mo kura waka edem ose enyem panyin nyina ene nim nyansa enya dwene ena chese wo ye panyin pa enti enyeme bo no obi tofo na wo fe na senya ya emfa ho nwuram enya ba bia na tofo a wo se wura na nyina wototo na moyi tasum biaba obozo yeah gas ovin papa
La venka mame. Okay, hello. Ofoso. Yeah. The boss na ba kono ma on edidi mami didi wo from house. Oyibo national, ke adu no. Advice ke adu de opini ka to. Ko mo na ja mi kaka kakra o mi boss anu no mi didi wo ni na. Ofri mana na baaye. No can you start it? Easy. Obo ase mana. Na ko shiramu. Nyameti ase. Ono ti na edu Friday bia na mu bie kwan se yesu yemfa yakutu semje emla no mi ti wo Igbo national utumi fo a mi sebi de ye papa no mi fa na de enye no na mato no na eden ato atwene asa na oye boy ana oye obi a wa be kumasi a se uhu obi a na dwema de se ke edu gasen obi mu otufo a na wafa na fa mu ko bo obi a on ti bi mu na yenko na yenko winsa yenko na yenko pema yenko na yenko wi job onu de emua abrante bi na esi so kokofo baby oba na ede bi o mani 20 cities na dan ko kokase na ba ma we de 20 cities de no betimi ama ni wo be bi obetimi ama 50 cities a day o man 1 2 na 1 timi ama ni bi enne oba ni nya sa be ma na akosa ko ni wo man ni be manu obi tu kwa hwe edobo wa no afa emwa unsa no ato no ato asere so omra samwa kru ni nyina mi chia mo ni nyame ni adu. Okay, hello Oforisuo be mama jo Majeso Mpe Nipa udi baby afrefre we dey Mr Gravity kroma boya tema committee 20 so kai me ya sam no report aja mo ate de no ya wada ya me ba ho be tia o so kai me kai me akada ba ha me be diko bi na ma me kom asem so street na unim na o na samo ka se mi won June July agudi ni de ye tie ne se unye ready a masa engudi unye ready a mehu Oforisuo da de tie no amehu yanko ya futu se no so unye ready yanko bata basa iwum no so Oforisuo ma yanko ma asem so na de bibi ewi aso won se obi edo ko hwe nko a yemfa owo enso mo na ni so so obi do ko hwe nko a yemfa owo nso enwo ni kire so oye sa na enye we do do kumya menche ma men ko no bisu mla bi why okay hello ni ya te me da wa pa kwajo space yewu kwajo yewu bema yewu kwajo enu ame dance me wo ha kwajo space happy Father's Day on the man me wo na nika minimum number me ye nipa bia minimum number dia na me to 20 cities me de flow bia you say me class me ko na minimum na ma na man pe no me kam me class me ta nipa ya ni me flow tu da control ta be de wani mama o no do de why na ma no na man te man so ana o ene jere so na ka me friend say on ka to na na say me man have better deal now na wo studio na wo ye adwuma itoba mikao pablo osu bia me kan bi na friend no enye futo nyina na ye fa ene kwa pa eno ye driver ni ana say driver for kwame ye fele ma wa udu kwa ma kipato no ton yani bana ka ta no ona na beta ko aka to driver ni say o ye ti you mo office kwame if a 9 ye 8 ye 9 for 0 become any bana on 2 for say yes ano no na beta si afru we ti say we ta o o mabo ye fudo nyina na ye fa ikem nyina okay hello baby afrefre udin bonjour yetio tipo na ye obia na bi 2 for bi ti so any party do tia can or 2 for no tia na pa o ye bi num dia o mi fan so num sa no 2 for o tia we debe de no banya free mi tia mi papa o mo se o mo ni ka na ko se o no bi num sa no ja ya ti de ya na mo no dia kana na kure nja mo no pa mi papa no na okay o se obi num sa na o 2 for mentie ya asem o hello
Hello. Baby, I'm free with you. What's up, Emma? Yeah. The flip dead. One year. If I'm a crap film, because I see Emma. Yetio, a free sound. So you can you'll be alpha. You'll be alpha. Oh, a free and Fred that. So, hello. Hello. Udin baby, I'm free. My volume of radio set and go from. But I am calling him. first, what you say? No, okay. Yami Adumo. Yo, that's it. Especially Coco, I knew Abu. They at a student. So, Meso, then I walk on and a crack. I put you there, Ubitua, Nina, and Alpha. Then I walk on. They be to me. Madame for farm and then Nancy. I say, Edward, not here, about me here, then Yakum. And then the children, one of my history, and then I walk in the crack. Any pain I know, Nancy. Any pain I know, 2 stars I would. And they are asking, what the mind they are.
wote say me pa chonya be ka se mu ni mame me pa chonya ko pa dom me ni abre na ba no me ana me kama asem asem bia be ka bia no obi anu so ani abre ti na ba ye efiri se so bi sisi wo Asem Mpe Nipa ye ntiase ma obi entumi ensi so o hote say Yankopon dom me ho ye me pa che frem afie pokua man pokua firi hin na ba ye me free macro so me macro okay so me macro mpa chon okay wakosam ne say ya odi abeda Asem Mpe Nipa say ye mo ne okay me da mo ase bebre wakosam ne say sister madam for pa no me fan say ba afini me ye adwuma o magazine adwuma ne call form na me ni didi nkomo a sama adwuma ne call form no so togo de eye emfa so nim by contentem ti se menye ska ma no no de afane mani bia bremia ti edi nkan be ko man 5000 e no de fa anwa e de bae to oba obeton ye me hunu anwa no ho oba e beton ye no ma me interest 2.5 na just say 250 eti wo sa ko biem na me man 5000 sa kan ho na ye 10000 ti 5000 de na ye mi kunu dia ti o de fa sugar o ba na chese se de na esi kono wan hwa manim begu ase o mi kunu anim na mka chen se na sa de a on fa mi kunu sika ne yedai e ma me to de mi kunu sika ne de o de ma me eti mem so me de 5000 no me twen ya wo so de akofa malt na mka chen se akofa malt no a on fa mi sika ma me mo on fa mfa ne ma bia biem e na o ka se yo wate eti me sa ko biem no o ma me 2005 like 2005 no say or the amane eniema the sa eniema de ba ye mfiri ba ye odim sika be mame enti ayi ebe nkramofo ayi ebe na 1 year 2005 no na 1 year emuni da bia me ban na ti hai me di ho akwani abasa me kona me ba no o hye me date no o hye me dane ade ene say mi sumini obia minim police station ni ade ene minim se mutimi ka mitie mo moje nkrofo de mo da bia na mde abeda mutima asem no eti wukunu de no de 5000 de watua ene ka wo de 5000 no atuam 2005 na ka 2005 to 2005 ni aw ka so de ko fa ne ma no ene ma ne yemfiri na no so afi mu ni ne mpempi de otua ma no ka ye no ka se won fa ma wa de ensem na ye otaka da bia me ko hye me da da bia me ko a wo hye me da bia me ko bia ene etina me fan se November mu krampo me yare serious pa me ye twere dro ma me ko aha sei me ko 8 point something me de kire no me fa ka na mentimi nante me ye krakra de fa ka de ko kire no se ya twere dro ma me nyiska nkoto me twadro no e de Sunday ne ba ko e teacher ni message akran de be ma me so ma me siska na hye na me siska na hye sesei okwa so ye kwaje ne ma no ya nkwaje ne ma sika na so enfra nto anyera o de ko fa ne ma na beton nti o so de me sika ma me na me de ko to adura no me ye ya wa ma me sika no bo se na bokoto aduru no e da me de anya ho de am de nanti wo so de ko ma ne ba no sesei message no wo me phone su sesi a ka cha me siska na hye o ma me siska na hye eti enya mangu eni ejise obusa ho sesi ususu se wadanfo no oni bi anase boapayo nti no peso betua oka me de minim se boapaye no peso betua ogusu aye adwuma emre bi ode obi number maame se okofa eniema ama nipa no me frɛ nipa no frɛ me kɔ ho oka se me enko nipa ne maame ho na osopra nipa mienu niema timi ye nam se asari na enti usopra nipa mienu niema na me so me hia sika wo dada me antu mpese obetua sika ama me satana me mahasei efiri me ata so besimi na nkokum na mentimi nante to oka se me enko ma me nam se mentimi nante nti omo nkomra timi tena afi otwe no enti oyeye no me bai me sister Penny efre no na o share me so nipa ne si December na etwa mu no o magiska no ti December me na me se menti ase ti me tena afie ho afa me hwa de na ekọ na o se me fam bag na me san ba ti me sister frem no se afia o de o se December se de tebia December na beba enti twen ne December ne mra
and up to now men san kan scan odi ato ne fere fu bi anim bebre me sister yi me de ato nanim ni sister ba ko so o ma akro friend sister ama on so me de ato nanim e na ono ankasa ni kunu ofakodwo on so me de ato nanim ni kunu kan sai o ka chem se me ni mi enu asem ni kunu asemi ya asemo se eduru baby na so oba ekwa awade a yese onya japade a won famre fie eka won fama ni kunu ntimi anso kana no ni kunu se eye ne yire na woni na asem na me mpese menene ntembe ye ayi enti ne ba no crane do chirade no onso me sheda na me nim ne number enti so me baba ko no training college enti me sheda ma me ba ne de ne ba ne number sende me e friend ne ba ne ka kire no se Crenton de ekoni o ka kire me se one o ma me be hia na one na kasa ne nyina mu ma ante ho hwe o si ni kunu kan sai ni kunu se menini mi enu asem wantimi aka asem bia mana to akoma so da bi o da so ware no kan sai omo ware ba omo ye free wako ni fie abra bia wakasa tia open me ko ni fie dia on kasenti am pe date na no de be ma date na no de be metimi wo de busa no metimi sumani ni suo nyina me baketo a wo nursing training kokofu wo ko me phone na me tam koton ye e de e ma akora no ko school me ni nyina me ko ka kire no what on phone ma ton me phone busa samebo ma ton me phone ono ampo wani ma ka kire no me phone mo abra wo su wo sika wo baabie ye nim sa ho hini ntina ke jamo were wo phone what on maton na yese dia na akasa famu phone what o ya me de ode brem no me sa twa no kontompo se phone na yera nto sa brem foforo want it heaven na wo yonko pa no wo me danfo pa ya danfo nu akora wo ni mugidie enye ne sanka me mfa misika sei ma no kamini ni mugidie anka me mfa misika ma no so bi ne nam ni ba bia na matam misika de akoma ne saji ya adwuma no menye sade no okay mame me ma wakwa aba oba pa ne pom te sei okay Asem kwamna obetuma ye ni ye na ansa na obeba mu kura no meko computer so agedie anso abakakra na eduru babia yi Asem yeko computer so agedie emra Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu djuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matia kanso oni baba hunchwe Odofo upe bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa
ɛnɛ deɛ enidaso abɛfie tutu anamɔ na fo ne kyerɛ dank herbal complex ɛwɔ pɛkyi number 2 woduru trade junction wɔpɛ wo so wokɔ dank herbal complex wobɛnya taxi ana plage a ɛde wobɛkɔ ɔmo ofide nwanwaso ɛbɛkyɛ ko nipadua no nyinaa hu organ bia sɛ de sie n'adwuma fa na ɔmo nya nduru so a ɔmo betumi ɛde abɔ yɛle bi te syphilis gonorrhea chlamydia awɔ ho problem stroke ɛne esikyire yare ɛne pressure de ɔmo te de tekora wɔ no ɔmo de aso bɛfrɛ telephone number si ɛyɛ 0266 593330 ana 0244 017556 eni gise me say omo ye free health screening okwa o be check nipadua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahotofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Okay. The Asanteman Ajiatum aya Sompa Asem Mpe Nipa. The Asanteman anywhere sigina Ajiatum aya Sompa Asem Mpe Nipa. Yee. Ayasem papa ewo Ghana eni Asanteman ha ma memo akwaba obapa beka samunu mame udin de say pa cho me de Selina free hina bae fi nyanche ni asene bae obapa samu aye mami ekan wo gine say pa cho me da mase asama o kan ye no kre ye ya danfo nua enye bone na me ye na ma fa odiska ne breme no ma fa nkokwa so ba akope na me de mfa so ne breme me kwato aso be mpre nan emprensa so en wo de 5000 be kan na me ni sika no asem bi kwato me togo me nkan kire nipa nyame na me ka kire no me kwato iska 100 asem be na kwato wo makokwa so eduru baabi na se asem to na se wo ka bi kire nipa eduru baabi anyankopon do nim akoma mu asem ne adwen mu asem o efiri so wo ye honhom so ka bi kire nipa eduru baabi ahumobro betumi asane ede be port na kwato wo togo se be ye adwuma mekokwa so kra me nhi asem se bi da sa asem no na wo ka ebetumi abubu akoma makoto sika 170 million ato atwene togo menua na me nkan kire ne da ekoba ne sei me to ade ma to ensa de di ka whisky na me fa ne kese me tua ka me kwa akofa esikyire ne mo ne ahwa me to ade no me yiska me hunu ba bi eska no fa aye de ma me togo pa sa na me bedru kumase ya te me ba ntaman ketwa na me de efri togo ba bet me ntimi kan kire me nua yi da enya one edi academy aba nse sister bi edi academy aba do by the friend say akos wo mensia no wase ma waje bi se bi ama abesiri wa no onu krai nansi ana me ka sa asem na kire no menye kohwe ni sa me ye adwuma pa ntimi nua be ka no kra o mi sasa oba afie last day kra wonsi wo bi me oba ye ball akora 2 cd amekoto egu koran o ne tua boile sika e ma me koto boile ntugu e nikita nkran keto me school kro mo ntimi nkobi enti wadan ka na 2005 na aka no waka na me se onya abotre menya adwuma oba fie nyu hu ni sa me hyede enti won to ne bo me diska no ebe man obi kra na abo man no ba maka asem na kire ne ha no
to obeboa me ni metua sika no ebie ni ho a wo ba me di sie no mfansie ne da se ade no aye me din e ka no so a me kwadan e nipa ni so fola he ya enya se wani mke si aka 14 million kra wo ntimi fa sika ne ma me afe ni ya chiri ni enti dia wa ka no nya sa me ne ka me de ne ka na kwa ya me fa so metua sika na ma no adi mfie sei ni afimi Ono susu se adada ni adokodoko se bia o kan kire no. Ni honi ntia na oba aya adada idi amame no. Menya adwuma, ono ane to misa no. Oba afie kra na watwe me yenu mai. Oba me hyedem, boile sika tu isi di kra ono ane yi sika na mame. Mame kwato oba legwa mu misa nsem na ensa no a wo fa no Togo no o ye denya sika tu yae. Na me di ka fa nsa no. Atua ye no ka. Ene nsa tam ebre wo baabi entemani anwa so obia wo ne baabi nko na me kwoto saa nya me kwohia saa problem na me ye adwuma entimi ma se metimi atena fie second saa wanyi ani me nya adwuma da ntimi nya saa de entimami obetua ne kada bai e pa cho o de mi aba nto ndi won kasa na me nhya ne da na me piska ne man isanyo no oba pa na opeso o kan bibi ai o ka se o de ko fansa sika no kwayiraye no me koye no o ka kire me se sika no de afa malt me koye ho no me ka kire se mo onfa mi sika nkofa ne ma bi onfa mi sika ma me no o ka kire me se malt na o de akofa sansa no o so akofa ni sika kwayiraye no me koye na nsa no egu dem ho na o box bi mu esisi dem ho Giga master ne nsa yim bebre na egu dem ho na si ne dem a me hunu ye eti me call home rebi o ka kire me se o ma obi aba abeto sansa no no de hu scam me bra me tena ho fra no pakosi beto no si nipa ne ma o se nkrofo so de ne ka obekọ ye call ofre we no afre we na me te wo saa na me de ni suo ni ade na masade aba betena fie saa enti o ka se ska no de call kwa so me ye kokoje ekoyira ye no a no kra bi anim. Okay. Wo me sesi a wo ma we? Ba cho me ma wo. Amu ye adwuma. Ba ko pe na chira de. O mo aka so won kran. Wo mo ye den? Ba cho mu nya adwuma nya yi. Na waka chiro ba no ye adwuma ne se amane se na ato. Me manyi na sam ato me. Ene ka me die nyina me manim. Na kwa be no mo fa so aboa wo. Mo ne di nkomo me ni kunu. Enti me ne me ma ne di nkomo. Sisi adwuma be na aye. Metifie. Onya adwuma. Me ba cho da bi. Owo me adwuma be na aye. Me nya adwuma o. Onya adwuma bia. Ma me adwuma be na aye. Me ba cho me nya adwuma. Onya adwuma bia. Me nya adwuma. Force na me twa de ko manso. Et enye intimetifie. O ka kire me se o ka kire ma me ba ko ni sika no. Ye adwuma wo fie ha pa o. Ye adwuma na kwa bi so no one me ma mi ti pen so ye pe yemfa ne saa ti de na me bekeka na kura megai a enya atemdie kwa so wo se ma me ba ko no ba ye no wo so di wanim ko bo bosia ma saa asem ne kosi sei sa on edi ka de me ba ha enti me free ma da wo free me na me wo manso kan ni ago enti me ko dan ka me nya sika ni me be dwe kra me free wo manso a me free o de asem na aka kire me ka sa me kwa akwade ndai ka wo manso na da wuku ada ba diska ne ba me enti me ama oni me ka san kan sa me ko ye no me nya sika enti na me enti me ma ha enti na no na sister na frɛ me sɛ wo frɛ wa wo mfa na me sɛ no manso no akiri no wo beturu kumase no me frɛ wo frɛ me wo ka jem so ye mobile money me ka sɛ kakra me nya aye no me de be ye mobile money ama ama adentia ba ke tu ekita be da me de ne ba ha se no akra ne yare serious medicine ga akra ne ko hospital enti na me ska na ama ene ma me ba ko na sem a wo kan se
Yes, was a couple of Sandy Bob for me. I was here for Sana Mamenoka. Send come a juma. My Bobby said, oh, me was a dance through cow, a man for I won't pay. Papa, near the me pay me home. The Nini say, when me said you sit, and yet the pay me home. My hair, Juma, shame in my pa. The amendment, yes, Yanni say, me no dim come over homaso. At here for Asem Mpe Nipa. Ya na ye mfiti preko pe mfa asem betran fra mamu debi. Ya tisi fom. Edo asem osuko. Ansa na abehu se ayetan. Ena ada asem obam. Adefedefe asem obam. Yem pokra na wo twa ye ntro. Wosi wo firi manso ba, wo kogigi sika, wo fosu obam ma we die mi duru ya. Oh me the best sendel. Mi see for mo na minim so te abrosa so. Mi see for mo me de sendel. Eni se ma wie kan. Owo me ekoba sa ya na wankasa ho to sei. Ana o mo fancha o. O ntimi fancha me o de chama sa sis kra me ko heaven me kwa heaven dia he. Nti won ntimi fancha me wa ha. Heaven. Me kwa heaven me kwa hell. Me kwa me tua wo. Nti won ntimi fancha me. Tiempoa. Say wa. Ni wo mpoa. Minim akwan Okay, ya ko 21st clinic eho na ye ko tu sciatica yade na se na sa sciatica yi eno na 21st clinic ba ye wo manfo dodo no a na wakogye ayaresa ebo 21st clinic sciatica 21st clinic ba na omi ehunu se yade bi wo ho aye frɛ no sciatica na sade wo si esa sciatica yade no amanfo dodo no a na ebo wonsem hia ede ma 21st clinic every say abasobode pa na 21st clinic wo ba ye wo gin wo Ghana member bibi member na wutwa bosompo a 21st clinic wo gye abasobode pa na 21st clinic se men kan cho say sa sciatica no eyentrim yade na esosisi efa osrem ona kokom abesu na ase wanhwe ye obeka so obi atoadu wanhwe ye obeka se wati aduro so eye sciatica yade eno na sa sciatica woi ena se wokoto a ne sore ye edene obi wakura na duru ba bi no ogya ne nan ewo water closet so awaka so efisa sciatica yade no eye papa dodo no na akademo na 21st clinic eba ye no watumi asa dodo no aso yade ama wotumi ekwo nyuma so wumpe we na de na wope na sciatica no 21st clinic na me hu se yade bi edin eno no na eba foforo no obi bi se sciatica ne nom debi sciatica no ene entrim eyade no yenko 21st clinic na yenko tua sciatica yade ase wose me kan cho na anwumere se enye sciatica no ko a na yade bibra bia de fru trunwa no kosu na ase fabula 21st clinic wo tu ase na wode amount laboratory ne scan fidia hudo pino wode wo fam esa ne nyuma 15 branches ena wo memha na wo ba kuma se asante mantem kropom a hwa overseas woni alpha radio no ena eben home wo boase council quarters ena woni no edi ehwani mu Accra East Legon woni America House no Domi Green Street St John's Ecobank no echire hwa ena wo Tama Committee 1 woni Roma sori no ena edi ehwani mu kaswa wo hota kwata kwadi kofodua enkoko sunyani brekum wanchi tachiman kranza go so debi so dwabo so 21st clinic ozinye mini 0540311311 0540311311 yeko Joe Apple Electricals eho ena sabre yeko pe woya papa na woya papa ye kwakopo Joe Apple eye signal cable eno ena sabre ye no mo ebetwetwe enkomo Joe Apple Electricals abe herbal clinic yeko na yeko no maduro na yede haban no ensa yade dia na yedi aduaba no yede haban no ensa yade no na yedi aduaba no yeni aduaba no na yemfa na haban no ni bra no ensa yade dia mami woi enanim aduro ye papa wonim haban ne haban enso enim no abe herbal clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cells doctor ena mekanfo na mediama na anwumre wo kire wo be ya adwuma wo se mekan kire wo se wo kwabu okokwa ya brentuom ekotiti no
ede ebesi jaso eno aso ne so ema nyoma ekonka yepam bibidro ko no tu ede tu yade ase ewo Abe Herbal Clinic oba eye fibroid no doctor say what is kai ebeka wa debi enyintum kra yenko Dr. Professor Abe ho eno be mo bibidro anom na fibroid no efri mu enane no na eba etumi ebeto wo yam to maame bedin to papa bedin na nyoma enkonkai enam sayade biada yenko Dr. Professor Abe ho diabetes, hepatitis in 3D madedia waterete hoyin heart no hey yade we ahiafo na ye wo mo anu odene papa Dr. Abe so bianka na komanto ne yam hoyin heart no yenko Dr. Professor Abe ho wo de bibidro betu ase ama tano so apatapa new site ho na Abe Herbal Clinic obutu na wasa yade nko a 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cell doctor and na mekanfo na mede amount yanko hotna ni enkotu ya de ase ye ne Joe Apau Electricals ebetwetwen enkomo Joe Apau Electricals ye no entwetwen enkomo ema enyoma enkonkai emfa ema efie wurati ha se wo pebo ya papa na dia wo ya ofie dia ya signal cable Joe Apau ene kofa bai enu tedi amede afra no sem abedum asante abedum kumase ene Joe Apau engineer memo akwaba ya ramira nempom te sei nyame adom ne mompaibo bibia boko de nyame adom asoye Joe Apau asoye te sei Joe Apau asoye de boko awrade adom ehonum bibia nsi bibia koso kama bibia boko de nyame adom na wo ya Joe Apau wakofa ba sisi amanfo boje so yesi bibi de signal cable emu komote sei yo Oforisuo mechia ne wahwefo ne watiefo nyina ene ona wo chefa electrical industry especially electrical wiring regulation mu emre bon kania ba ne electrician for dwumadie ne nyina anse enhwe se o man Ghana ona do sikasi o japade de na enso no o man ne dia enti enhwe se be bo ho ban ye na Joe Apau electrical se ene wono so ntimi ntena service wono so o man papa ne senti ene one electrical wiring regulation asoye eya me nso mi wo mu chefa as an inspector eni ye nuan mo asante mantam mu so be kambom na ya bo ho dawrama efiewrafo no no onya sika esidanso enso ati de ekone de eba na mo nso japade ne bambo enso atimi abamu ebi nti Joe Apau Oforisuo busami a hono mo boko na voya no Joe Apau hono yese ye kopa na kopa no ene woda woyes no difference be ne wom eno last me ba me ka sem bi kire o se se o ma me don hwere kura hwa me nka se enwie fi se potoka se free bi se analogy faces musa na be ka no enti wo hwe ka bi e ba ya friend tiko na wo hwe pick up nizam pick up na se tiko twe pick up abla atimu a wo fin se de na beto engine no e fa ne hyewa na se ne mereyo de to so bi ofi wanso gum de na besie ni tia wa ne se enam se ede force bi se de be ka no no twe no ntini petrol no ana diesel wo mu no be contentem de to so mi hyewa traso ena tiko engine no be generate efri se de adwuma eye ne so chen no na de ba kwan ehunu se Joe Apau ho electricals na ye signal cable na odi mu ntintima ye na o man Ghana mu hase no de ehun se 100% copper na na say 100% copper ntina ade bia o de be bia se o fa de o wonim die wo ho no de nam kwampa so ya ebe ya den se o haw ne amane ebetimi apie mu pa eninti ena ye kamfo amamfo se electrical cable de opa ni nyina ne signal cable ni nyina ne se copper content no e good ena sanso na huso na efre ne insulation no e chija ne gina dade no a efre no conductor no so no eno so e pa afri se e ma kwan ma anyinam ne nam dade no empemfa ho eno nti e ma signal cable e danso e ma ne danso pa na hwa de bia ma twra de bi de ato no se e kwana e fa so a labe ekosoro e di ntia
labre ko betumi so ayafa ho labre cost no bebre de she ECG fo na mo dodo na heda mo dwuma no to enko ye ntimi ana de ahye mo e fa ba be from ba na dodo na afiri kwa na e fa so ye dwuma ne ne de na wo hwe mu a se de me rika ya analogy no se electrician abefa no so ni de wo ya na wie ya ne se be ne de yira abetua efi se wo de benkwa wa go hye nifa na afen su de ense se wo de hye won so de ahye ho na wie nyina ne se ebetwa nyina hoade a ense se etwe eba ne sa pe a kebu bia wo de friend ambient temperature e hye pempen so a e wo se fa kokoduru enti de di nkan wo se wo yusu kebu no se de ne dwumade ya asisi amano no e de etie so ho so ofo so tu omu odu chemi na me se me twa me giri se mebre ye pa ani obebre eni nti se me ye fridge na wo ye fridge na me ya cable ana conductor na nyina nam mu na me twen wo me se me drop power free wo dia sofidi na be ye de ni just wo ye be wo so pa sanity every say cable na nkasa no copper conductor no nhwemu kire se materials na no copper no na ni sune manyina wahoden timi famu a emfa ohabia ma no e wo soro kakra ansa na aluminium ya wo silver ni gold mo no ya ntamfa nye conductors ni mo de cables na dade no e copper ni aluminium but copper no e de cable nketwa pa efise ni sunu e makwan manyina wahoden timi fam totia e kwansi die bia en head and tanim no signal cable no bu bi wo enti signal cable no was our properties no enti efise cable bebre aba dwama so no ana ye kromu ase no wo behwe no na ye de copper no biafra na steel ana dade na ya yonros no ni su ebi wom eni ntibi wo mfra de bi se magnet wo de be sok ayi no hono waya no hono na che no but under normal circumstances anya sa na wo se eba copper bia na ni sa su no ntini se won kok omo ye ade no na so mko fa sa metal no e de be fra copper no a afi no bo se beduru bebi na dwuma wo de kwakoye no wo de hye okra be kwakoye na ewe na achen de to so bio no so no ade kura wa plug de ama no no se enyusu power mfa sa adade no no enam se ni su no esuasene adwuma e wo se ye nti e de enhye na force e na de fa wire no afi be wiase no na emaja e ba beto na sa de na e rekoso nyina no na ma live meter no e register se ade no ye adwuma bro na ho ade so nenso no enam se meter de design se ade bi be fa kire bia no en register se de wa use no sa na be nti bon se na be kan consumption nti wo so nya 2 units ya wani mra ho so no ada bia na akwa be 4 units nti wo kan bombo so me na se de wo se nka wotu ya na nkasan pa no na ye dai na wotu abro sa ena ade ba kon so esa ho nso ne se ya obi se plug top ne de ko tua da no se no eno no so no bebre no na ho suo no a ye yusu no ano ya ye nim se de si yusu kanea fridge entity a kire se wo so plug fridge in direct ema socket no woda no ho ba do bo he no kofa adapter na ho de no enye e wo form ye yusu man bi se radio ni mobile phone ene laptops no ba do bo he no kofa fridge ana ayo no de kwakohyem enam se enye papa nti ebe wiase no na e de hyew ennamu bo na nane na ka no na eno ekoba ne se o de signal cable na connect sa plugs no untimi fa man direct o e was o de man direct e woda no ho because why use cable pa enna me ka say e kwana fast application is very important because o de anima pa na eye na so application no enya de we enya be hwe boada enu ntina se o de cable papa te se signal cable wa ya dan ya ye hwese obepe obi a energy commission fu ama no tumi krata wonim dia sa kan tete a wo no ho na otuma yusu no kwampa se de sene fata na mfo how ene amane nso emrew na tima mo japade no so bambo nso ayde atimi abam na me so de bob bi aba ene dwumadie ne sai bob we se jo apo electricals ana akofa ba na bob no hodada energy saving bob na ye bob we ne ye bob bi a no kwasem nie na je se ye dum kan akura be so we de we nya battery sim no bia da bi we nya de battery sim no bia ne mo energy bob a ne ho odi ankasa ya je apo akokofa ba ne ho dada na manfo he den hu akosoro kakra manfo he den hu nti na ba ne sa pa bo so mkototo de na ho odi ne wo fom a sesi a na hye we so kadwua po ne yoma pa no bi kadwua po ne ma no ton bi na we se no
de de kura ne se oto no dwo apo ho a ono se wo use holder papa efiri ne ho wo de cable papa se signal na ye wo ya ade no wo fa kwampa so na ye ya oma 2 years e sia fa ba jusika ebe shema mfie mienu yes one guarantee the amount e fa woni ECG dundum kan bani na che se wo boa wo ho se wasifie di a na pese unyam anyina ho de kane a ye kama fira kosobodi a wo de dwo apa onyoma wo ya ofie babu o ye pa exactly on say men na me catch ro say Ghana standard for electrical wiring LI 280 no Ghana standard JS 1009 aka section 5 say electrician bi ani ho kwan say ofa eniema ensem fata ebe ma ajapade bambo ate atwan ebe ye nkane adwuma ubasa watomra enti se wo na fosuo no akosi dan wosime na mede me dan me be hu ana ko sa wo ya bi anya signal cable na de abasa me nya adwuma me a yama me ni de ne ntete no eya me se ku se tumi krata me won kwan se nka fosuo sa de 1 Ghana ye nyintum de tosumi na bambo ne na hosuo no emwa wo japade ne bambo eni ntifako ne koto signal cable se be ya bam adwuma me ya me de nim dia to ho na be wie pe ya ma won so no wo japade bambo abam Enti ese engineer de na wo ka che fiurafo any electrician for enti de me ka che electrician for no se electrician for am ka sa che mo tumi krata mo ya dwuma we say emra na ka section 7 say electrician ni bia wo Ghana so ya dwuma so Sompa o so ECG o so wo KNUST o wo so tumi krata friend license said the o kuta driving school certificate and inventory car no this a driving license sa na ne and found no qualification kuta or electrical engineering this o kuta license from energy commission and sana what my wiring ntime tu fie wurafo bia fo se ebra so se nyame na dom watime titini mo wure mu aye japade a se nka wo engineering mu a edan bia no ho total cost no 1/3 of the cost no should be the cost of electrical installations e was se nka ne abebo no kanu nka wo chem miensa nka emu ba ko nanso behwe no wo chem nsiane mu nka ne aka ebe ba ko pe ho na je se nka ne de onfa ne die ma ne mu penti obepenti no efefefe no enu vise nka ne na koma edan no na koma ne nka ne no nanso wan hwe ne oni mra ho so na se wo japade no na e basa entimi tu fie wurafo ene won na nyame wadon wasi danfo no se won koto signal cable infri jo apo ho no mfanye wiring de to so bio so on samfa electrician o man tumi amana sa kwanya ne se otimi ye wiring na nim de ne tete ne bambo kwan so a ya kire wo mo so obetimi afa so na watimi ayedai atimi adwuma no ma woda otimi ada na atimi aboa no pa ma wono so ne japade no bambo nso abam no fo so woni made ba ko se emra bi wo ho se your friend say section 10 of the law no see ECG ni ho kwan se odi meter bebo ofie this say 1 wiring no do wire no license 2 afa kwampa so no 3 wodi niam papa te say signal cable no bi na wiring no inspector te say mete ya di mfidi abesi so hwe hu say de na wo ye ni nyina wontete kwan so ne bambo kwan so no ha onye dai enim ansa ne agye to ma ECG e de kania bro but e be assembly members ni no mu chemita sisi ya political sisi ya ka kan be illegal meter bi wo kra fa assemblyman illegal etia o man ni mra na ye hwe ni sei Joe Apple say 2.5 am with the connect air condition e bonyunyunyunyunu musuma sem ne say air condition ye mra mu no with the 2.5 ye be adwuma nanso ya na ye mpese e hye wetra so be fam tini ye ntitie mu no ye se enyusu fo nti signal cable ye ofo amamum nti e depend adwuma kora wo de ye no so because adwuma bi wo no ana dan hia pi se wo be fa cable a eso pi na akokwa ese adwuma no eni nti cable adwuma bia bebia jo apo electricals e wo ho cable a wo de be ma ho ene ho na de okora ne se otimi ma wo ntete ana duru bi otimi frɛ na etu fiura no fo bi wa na electrician kora ne na akɔ store honum na bebi chiri fiura na dwon otimi frɛ ne ama no technical background wa de na okɔ se bebi timi aboa no na ma no so ne japade no enso bambo tuma ye adwuma okay enti sabre die na chese yamfie ni to signal cable so wa asante member signal cable ne Ghana nyina eno an e ko ne Ghana nyina na de kura bio ni se efro man Ghana memfiri ba bia yes Ghana we dan ye dia that is it na answer na be sorry no yes signal cable de wo ya wofia 200 years
eche nanso en wiring bi amrada ho say de nipa wonyare kura yes en doctor fo be tufu say kokoye hwehwemu wo pomuden wonim say wiring bia no emra kire say ekwana afa so adwuma no every 10 years bia no was a major overhauling every 10 years say opportunity to use mo ha say munya electricity pe 10 years net 10 years was a hwehwemu e friend auditing hu say bibia to sina na nanso ni nyina na nche no every year bia no we routine maintenance we hu say but obi wa je say ade no ho kansa na why dey wasesa no nti esi afi na yem mama kwanya yetu amanfo ofo say ontwen ma bibi nsi ansa na emu ma metumfo na signal cable no wo de ya adwuma obekọ ye wakọ routine maintenance ni auditing nyina still na de gina na dey ejina na ho de nti say de yem mo no papa so na aye adwuma no wasa ade papa so na aye adwuma no okay engineer na nwure be da ase enti engineer na abekire say de jowa kofa bai abedum ashanti abedum Ghana cable papa wakofa bedwa so signal cable copper so wo de wo yawfi a agentumi ento if you say Ghana weather na yahwe so na ye de signal cable enuti eboa papa if you wura TV sa na Letitia ukura enkrata se sefata so wo yefie no osu utie bi se ukoto signal cable e free Joe up na so ya wobetew so na empokura no ni dudum no wo de car beko akwa jaw umpewe na opede hen ni nyina ubenya free Joe up electricals no wase me catch us ebo no eda from enintino fie wura tie bi na electrician so etie bi said ye obedwo ya fie na enyoma akonkai ede amount Joe up electricals na ye ko Joe up wa owo a Japan house on MTN no na edi enhwani mu ewo PZ wa uduru wa so ope MTN baby o mabrosa kese no ewo no ehwa na busa Joe up wa senye Joe up wa obi de offer so to bia wa enko if is a Joe up na the signal cable aba edwa so eye kamapa asisi tasi rank wo kwa obehu Joe up ni so to no bi ewo ho 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and 0543 93 5450 0543 93 5450 Chewa Power Electricals and Asabri Yekamfo na ye dia mawo engineer ye bedase sorry na bedase nkofo o mo se o mutie pass e mo afide ne dura chiri sa me and the whole world say obi afrem o say ye tie o Sompa o engineer ye ko ye kan ye bre no me chia me dofo me yire odifo bucket agini mu ati kusukuku wan tia no a ho bekere ene masole manyina wo atimatim mas ahefa sore encounter at better church encounter hona me so for panyine me ne onu so odifo ba ene masole manyina ene electrical wiring regulation wo mo bon ho bra nyina ye mpanifuo wo mo won kran no mo kumase enyina me kase me po ebre no ebeko efise unimde me chia wo unimde papa unimde papa Joe up electricals and I attend komo no engineer ye beda CP ye beda se kama mame na ye din komo enti sabre no kwan ben ye behwe so a ye de wo musika be ma wo mo efise kan wanya agi atum kwan ben ye befa so bacho mesre no ma me break akra na me piska ni ebre sesai o ma mbe bo so me mi na me piska ni fa no Ayasem the patrol fosu frafini de bia wo hye meda me ba ho December no wo ye se wo kọ maame ne ho na o se maame ne de wo ka be se ne ba ene beje ne ma no wo si aduro na ne ba ne beje ye wo so de wo ka na bro me sika no so sika na wo kan na amount me rafi ba na bro me de no so a wo betima je etua meka se o kasa won kan se maame de nka be 4004 let's say scan wa kwajibi me ba house me ko house ko dan ka no ko fa force bill me ko bia na force bill da ne de me ba ko wo training college ba ko university ketwa wo nursing training enura ketwa n frame na me ko asoro me sign me di ni so sign ko fie and 50 cedis na me de sande akora no e wo school 50 cedis na me de sande akora no school then tina was say basa Obapa now so din de say Salina
e ka me na kakra ho adenti na ese basa otu ko gibia okwaji obi dia na ada kotua bi kana ebi nyanya sa ni am the loan na ye adwuma 22 years ni ti sesi e no wo mu a nipa mienu on de wo masema ba beda Asem Mpe Nipa se wo de wo ka no sesi o ka kan nyina abomu a eyesen ben ka se mu ni mame akosi de ne 1400 and the sister so de ne 2500 nti me fan say 4000 3900 say 4000 tia ka we betime tuanda bay na minti mitia da bay akoso no me na kasa ofre me yenim se nyame wo ho ma na eja to na kasa nti ende nti empe kwan pa bia betime afa so akoma akoso no me kasa me hye ne ende a emwa me me pebi di akoma akoso no so ndo ma me 2 months ni nyame nti me penyi se kama no said me tua ba akono me ye ne sa penyi se kama no Auntie Salina wonya sure se kwa ka kire wo ma no mo ye adwuma na ko betumi aboa kwa bi so pa cho mo nyina ni me fa bibia asie me ma na bibi ne sie wo nyina me fa nsie sister yo to se me beti che ni kra na ko kwaji loan ama me di ateka ni so we share problem we na adwuma mu emi wo je se scan ne di tua aka ni fra kra nti me ma obi eni ho a me di bibia asie Ayasem Asem papa every say mame ba kono se friend say odi akos ne asem wa wo san kakra ne say wasa akogye sika foforo bi o baabi Ayasem o ka me ya adwuma me nye hwe baabi okay omna Samuel for so be ma omno brem mame brem bi mame chia me bibia ke adu gas oven okay bia wo bia me so me show happy Father's Day yani de mema ye mani ntwa mu da ya be wishes because ye de buga na ebam bia wo bia ya show pa ke adu enfo bia ma ho ma ye ni mu wase da mo ya de odi dwuma ofosu mamen ka sa asemo yo yese oba nya de a onfa mrefie na onyaka de a onfa ma be ma na mamen chiemu kakra be ma bia ntie sa asemo yi oyere ade okoye wa mo wa mane no ko fa ka ba mentua wa mu kwaku we mo men ka ne kro e ma ni wa mo wa mane mentua na ko twa yi o fo so Asem ba to bo ase do ne mba ya adwe ne menya adwe ajo do ne menya adwe no aka masem wan kan kire wa o sha brache ne brache nkwanta dem ya wade bi se ebi a meyire magya nkura agu no so enne wakogye besia eno de sasem bi ba min na mama ne pressure ama na kwesa but oba bi wa ba ma hwe no we ni bibia do pe bi wa de ma no ba wa fa ba ma na chi akogye sika bi a ba ma ninim saka we mi na metwa eno ti na ewu ntam no adwenju we bi anka se nyo yire no asema me ka maka so yire odi for man be de point odi for mesrew min kasa ekwa bi so do omna Samuel kan se wom me kire se obuo mu dia odi for man be de point kana ya warwe ni sa no man ya ncheche no ma bia nipa bia fasa akwati kwa no e de ma mema ye tete dodo me yire no o kwaje besia akosua na besia kwaje de kwasi man kwaje onim se nkura school fees ni adana me so me de boa enu de sasamba ho a masa ye nyina na adwene wo ite kwa bi so ese me boa me yire ni etwa ka no na mmom wafa machi akwaje sika abraminim adabi ade na yesu nya ade afa brefe ni enkola no enkola entina be ma oba tu kwan a one oba wo ne so akora tu kwan a watch ni taro ne de bro no na provisions ni na ko ma no jade ne e busua ne dia wo fosu yan hwe wo mo a omukuta sika na omo dane ama obi se me de kwaba na me de whole profit me de bia to so de amount no sa de ne court kiri sa de ne papa
oje okoba nsi ho ya che sika ne kwa ebi tibi di dwuma ma 7 ne krodie ba dodo na na eye koyeka ebi mutimi aye ne obuwa ne sika wadana ma obi ama wanya ho prophet ye de bre no no so di sine na mebi di asi o moda mebi kwam ba dodo na so wo de mana wacha se check wo se o na sa prophet am de ama wo check rekwa na sika me de dwuma de me de ama kwa do so ten de wo me o ite no de ebi mu sheda no ma yes ana sika na dey hwete we wo de kokot wo kwa nyame apata e besa bu saw se nyanya bia nipa no wo lances o de bob besia ana de bob besia but ma men ka sem ni amen pacho enye minim se nya besia bo but unim ade a ye dwen ho o so mba chance o mienu nyina no o minwia no hwe do na ma bontintimi mmefa duro nwu wadwane mu da ama oni nwu da abia oni no ba de oni no one how abo be ka oni frontuma asem oni pensu asa de wo fie no ho ebi bai wo mede ma no eche na nipa ne wo camera na wo kura mede ko bai kura no ye check hwe edwana me ni wudie enne tam sa ba okuma se ya ene Ghana mamu a edwana me ni die ene ye ka nti onya botre ya ke kanesa na edwana me ni wudie a it is an exercise. Nkrofo bi numbers bi wo me ha. Anche bi ebedi hu dwuma. Oh, sister no wa be cho nya butre o. Sika no de ma me dwa nam ni de bra. Me sha asam na ba o. Na kwaye sei, nya se bia boa paye. Me ko dwa na kwaye sei. Ha! Amanya ma hu edi tutuka. Masa, adwen papa wu nwa nya ma no. Sa fa sa adwen papa no e ma wu nwa. Ipa bi yes no man ma ene wo ye papa kora na wo bi wo ho a 7 preduasa wo ade no de man ampa obekọ de aba ene de obi aye obi nti te na du me bi kroma skafo ya ne ento ma sa fe de me ya to ma se o wo kwan bi so je ko fabra wo ko na de ba next time no obi pe bia na de ama no ba se de kwa na ho nsem me ma mi na sem a wo ka no wo se ne manyina wo bo mama ne ede na efese wo nwieni no ama osika wo ko ye asem akosi Oforisuo me na ye na so boy amade. First thing, unwa no. Te osika yira. Na dia asem na ye kan, asem woyi. Oforisuo ade we yen koka de base bi. Yen ko anya adwo. O fa telephone. Ye, obruwa. Me na mini o, we de asante fo asem. Me na mini o na wasate. Ye, ready Nyankopon na de ewi ase de kwa ba ni. Na nka wo su. Ade se obi oni bi de ne ka ba bo ai okam. Ai Porsche. O mu si fo mo no mo da fom. Abobo ya vono wo me de ka dwiru ka pe o si ya no da fam o munumuni wan hwe yo twumu tan wo beja manaka etikasa de edan e ma bai dai eto uwieni wakotogo se Nigeria se hinfon asema koto nyonkwa na sade obi ato da ede na efese enne na wo begina wakase minwie kra na na me be kasa asemu ya kire no na minim de atome no eye minim nyame ntamu asem how nyame na dis kadema ne nyame na dis kadema unwia na de ma unti asem atoa ade sese minwia bai esese nko ye ne se wo frɛ maami bona mane ade asem na bisi da na se na wo begina ka se de ati no minim nyame ntamu na me baba na mane a na opeso o kyem se o ma de wo bo mama ne de to so Oforisuo be ma fre wo so wanya bi ba ko na na che na ba ko no so dis wanya bi wo de ba ni na ma me obegina ka sa ye busa kwase na se e ba sa na me ba yale a sa se mo de batuma ma na ye de because sabi abada ho a ya maka ma me kaw di de wo be kan e de ne yenka because ka dis ka ne ba na wo ba yale ye ampa sa se mo be o de tuma enkyere ama na ye de but unim ma me nka sembi edu me bi a mo me hwe no ma bi ye mummy hwe no ma bi wa wiase because ye nyina no ya mase ye bepre ne nya sika ne nya bi o e ya de bi wo ho a sabi e bo bi so ubudu e koto bi na konkwanse enam obi so ena obi so enya ba bi agira oso de oba yale ye sika no de korwe no na maami nso ye mu sese no nso ne ba no nso so na okoso twese bim na ni mobile phone ton ye no eno nso so ono akora mu yare dia sasem kwani me no ma bi won ko wiase edu me bi ha sika fo no omonye sa
because any sabi any bi sabi prejudice wo mo dum ye ne a ne ani ye ne ateche wo mo it is an ete de nam here wo sa nam so mfa bisika sa yoi okay what confirm sa chance na bi di kan buy ubusa the question say bi di kan buy chance na hu sika na we di kan buy hu sika na we say no nya hu sika chamami na so ke mami ba ko no so e de na so ko jin sika eno so sika na irai odinanim ko je bosian eno so sika na irai ofo so me busa question sa mami ba ko no so ba so sika na so irai otogo anyira masa mami wa daroma me pepo ani fele ya na makra de mu drusi me mami ewo nti na times oba bi betra sa ya na me kana se ma me ya te se wo hene bia sante pa so bi yo hene e wa sante ha se na semba na me kana ma no ye medu but one kan so adwuma no sa na yesu because awoye pa na ye beka mami wa daroma ekwa wo de wadanfo ya fa so yi ne mami ba ko ni nyina no en gwase fataw kaniba mema obemu de nyabuche host bemu aba wo de mami nwe de wo kan nyina wo abode me pese me kire se wasema o ka bia de ba sika ne kwa yira ye no ade ese se wo ye ne se nye ne e na obemu wadanfo ye hu se sika ne kwa yira otogo wo de me ba ma me beba fe ne bona mane no ma bia ekoso bia hwani pa hu wo ye bibia ofisi obi hu I think so for so kratie nkomo bia first one wo di ye no ene na difference bi wom o so na wo kan se me se e me ya se ma me no pe ense bebre wom but ya na times ya twebe kaka mama e ka do obi adeka but mama nka asem twetimi si ampa ebi na sika no ampa eyirai ne mmom ye ya de ma ne ye fe makwaje odi fo pokwa ka fama me nko take mra me kwaya makoton ana se ka na konya accident man kan kire no na me kofie ne makoda na masa adiba ye ne mabeka chense Liverpool, I said, "Minimum yam in Tamuasa." How? This is me as a for telephone. Before, can I say you and yam fort? I didn't have. Okay. Na mamma, what sound Cassie say ya, Mr. Sassicana now so quaja, but me, Sassicawi, ya will say, Ubetria, Nabosumi Minu, would you be there now? Nay, ya quese, Sicana baby, Naja, what you and Kakanka. Mammy, what's your mammy 3 months? Will be there, I will say. Oh, yeah, na day. What you have money be na mami saba akwana ba ya na wo se wu sane dia sane asende ofosu ese ano me nwa gina nsuom wo gina wa na nsuo dai oba na no nyina afọ because wo se wo twan no ntimi sane steps ni wa kwa san ba kwa koyi wo twan ni pira ko fam ama ayi hwebuada eti mami e be sra wadaroma de wo be ka bia nka ye nanso me pese me putu ka che wo se ade na ekọ so na unwen wa mo na mane sha mpase eti maami enya de obaji wadi de o ka bi obi anyini etiefo mu tie kura anyini sha ade na waje maami sika wakọ sika ran something hu de ye yira ye fine wa fine ensan so ko fine no so so de e de ensan giga master eno so no meti me ye any red bull de maami nya giga master za giga master no o fo so giga master no me no meti me ye maami o de jai giga master no what in the no giga master na ma pepe jai giga master eya dia on odifo na wonim nom debi so je hon de yo process mami ko fan say giga master na nso fam odifo yo sofo wa ma fo bedu ho ya o ne ama go video na kan sa ofri na num bi da na ma num bi da ti de na me num bi da say giga master me num bi da ko num bi da woni me no ma ti me I'm so from minimum. Come now, one be there. Minimum to grow. Oh, we are. I drew. You were Casapaho. I get to watch be the jay. Me, ha, me, jay. We are making some. Well, first, you got my son. What was up? What actually be one yard, but we fear Namade or Coco Cacaso. Jay, Giga Master, no matter me. When you teach you for Giga Master and her, Mamma Casamto, Giga Master, and advert Name. Adia Giga Master need me and Mammy co fire. Mrs. and answer from it is as you can listen, Keba. Giga Master, you're turning them. I know whether I say Giga Master. Ay, of course, now ground did no. Of course, Giga Master no did no. What's it? I'll go for Sans and win a mammy. Yan saying, Sikaya Giga. Mamma, Daroma. Yan shadi. Baby, Sikabia will be an mere moa, obeso do car. Fanebra. Near Moa. Negigi Sikana, Sabi, one free yard drain. Yan Pessa drain becum.
because nkura ba wiase wo de nkura ba okay sisi awa advert kura se woni kunu aye nya hwe advert na wa de aye ne mom yesre ma me obi de wo ka ma yensu ya so nte ne ye na ka no na wo so ho nto bi na nya nkwa ne nya why ofo man fansia po kwa bena Bemani Oforisuo ne kwasem ahujire diga master ni ma de koro mi ase de wani agye ho ani de wani fo anwa fo bedi ho ya o sine ma fo ni mu na de o mo ye no ni ho hododo okunkom ne diga mai mi anka se kom hu bi da na ye mujedura na se ye yentie o oso ama bia no mpen o da bi de irede katasa we de ya bai diga master kwa ma ye po ye be fa base isro o de ye be kom ja bla aho kire ya aho kire de in fact wo di dwapa na o sika kofom na woni to keka wonsia na se di tu ebegu wonsia mo ya na anodene na enamfo so de kademnim se ensakọ na ensaba se de be ya nyina ebenya enkabomu na yetimi akoyenim na omrasamwa sentre ye ne pebusia kura yenya bi se yenim ne nhye nkran wo hye odofo kura na wo pe bi kakra mfa mawo eso obi ho no mo pe bi no anya bi o ukujja bangia wo pe ska fa ma ha amana sei o se ni na account o de be yere o de ba ko mama na se dia mama minu mienu na ka o de ko fa e ko be bia o de ko fa o nyam se minu mienu ye bo ya besin de ba ko ma me bo how de ye ye ready akwa Oforisuo ayanku ye so se ye nwia ba ye ma me ye yere obomodin se obutue sika no immediately asemu amami ka ya me apa na se me yare amako hospital ye di eka asem eno wan se me nibi just like this me nua ba sisi ase nyame mfasa ma nyame mpengu na nyame yin ba to sa na dwu ya ko yare da conference na me yemfa da kamiso ne yemfa ntumu a I think so man no omu niska kra na obi ya be pebusinya dia ba hospital ana say in case nyame kra yi afrewa ne de ko hye mo chese yi wa eti omano omu mokana omu ko competent any system ugina wo ye premier ni ntia bia de adoa ne kete be ba ase e be ye nnuane e be tonsuo o catch them come the mizu be kra be ba ase baba bia yi wo yi kama chinchim duku buye pa akoto atwadwe eyeka enti sabri no kosim kunya da dwi me de advice ana me de ma wo te de be ya obetase na advice kosim kunya na dwi ene o man ntrase be ma blaze o men kan sa advice that minim any advice minim de oh ne kosim kunya no man ntrase se be ma me ma be bia mudi muti be wure bia obi ankopa busamlem because enkura ne da wo yefu no bla yi wo ye batan wo bre yi ansa da wo yi o mai da yato wo se enyo operation kura da e bia ba ko de betima twa wasa na beto wasa ba ko bia ka ho e ye bre na hu ye eno mane kosim kunya sadi wo yi mane pepa wo di sa 2 months ne nyina be sere na ya sere ye host ne ye mpanifo se ene ye maame se odi onkrem emra tentene kro mu na nadwi maame se enotimi bam se 2 months ne so this is kana ma akomene kan bo fo kire was it's over to you kosim kunya ne pabusia ne firi uma no ko ka kire o mar ko hye wo mu se madam memai mum fas kan mra konom kosim kunya no mum pabusia ne bimbe metua kano na mo na kusie hye gemu a ye bo ne pewu no so mpie manom ye de meku ne fremu oh eye de sadi mami hwehwemu adadi se ne baba ku yeso jani yo okay hwehwemu adadi na ba ko so ye teacher se me maka kro se Asem Mpe Nipa oh yes ye pentem wa me de senta me se me komu no on se oye ba ana ba ne so no o kasa bi
makoma so me oni me aka me ha mani ache me ma ese free partisan lawyer free me ha mani ama wa hwene ya anadwoko tim konkoda na so ka asem bi ma ne to makoma so entra ma ba fom se me sero bebre kosi nkunya sa me ni bi no jai na kosi ehebom na obom ma ne so mpia yeri me ko ne gumu ebom e me ko de ni ebedum le bo ka se o Asem Mpe Nipa for crack you and a me tree men in a bob brazier and a bob pampers and I'm beginning to buy and I'm in a comment fee. I feel now money but me see me nya police in no ni ma adwa some kata. First come na so zim niyam zim ni tirim zim na kumam zim ni enum kobra ni boni sem shia oboni mienu aka ma adwa sa sorry obununum enu odem kwa na odidi bra me se odem kwa na abam ni skato dwene di no ncheje mami obabom oh dabi na ye kan se mami dabi ora so obabom akobom da fato ho wai ha eyen fato se na me di kusie de ye because abo be na utia na nkatia utia no podua wan kan sa o chan ko mami ko bia na bibi ko energy o Asem Mpe Nipa me da asebra o de se ya futuo ene koma ye nyina ana de sradie pass na me tu onim se don ti wo ye mami ye nua ba ye dofo ye bibia nti se ko bi kra test me se wa ho finti nyame aduma me nyo number mle no ko hu twa de me to tase ko sinkunya okay ne bomodi ne nkwarentrase entrase nkasa me man nya adwuma asem sisi ase ebia kobra bo da honum a me market wa obenya bo sefri bia ba be mayi wana ka kire wo madam ko sinkunya na dwi me siropa ko sinkunya from me nyira ase hey bia ngodo bia wa uniske bia kopeska brebi ka kire wo man se me akosua anaya anabna mabremo obi akopa bu sanfa no twetwe beka na mo peska ban fanya adwuma mumunti ana ye wo mu se de dachi mu chuma hwenti ana me ye wo mu etimi de mechanic kakra bi no kopa busia firi o ma no ho ne ka wodie no kokotuetua ne ka dan da dwemboni be ni patrimi afutoro metuo e ka dan ne ye dan sa no e ka dan ne ye dan sa no e de ka be ni pemisi obi ankwaye okay ya tsumo obi batunsuom me kasem na cho kopa busia e wo ma no ho fa betua ka no me dasi abrotia jiga master no atapu kwa test me say ono se woni jiga master no ena libia boga o man test omunim de timi ya tramo mu madwuma libia boga na atapu wa onim no no fa sa tapu fa bi badwa so se wo ton enchene libia boga de na so mami ti ayen koma yi o mafrim atapo kunyame ya adumo chon fa bi mechire me o ma o ma adwuma na ya odia ele o ma oyede ono ne deputy programs manager ya obem wat na fie me ka chiro me difuo atapo kuso no bi me me akafie o kwamena we de difuo me so be ma e ka chiro se kokko gina o pulpit se free one when in ministry kwamena we difuo me na unum o yesu na so ni din de se unum me no makoho nyame nshiraw atapo kuda ayi boama etina adwuma mia me mo ko fie wo week ensa de ye do be ka sensa nya bia wo wa ko fa na fiche wa hano ofoso wala ka sensa nya abroti enko yanim ko hospital create mi ka cho se bia kwa wa shot o ni padua nim ntinum bi nemom ne dodo om no no ma na blo so no nyi wanu bi pen me no monsa da de na de me nya nipa unim sanom minim no minim nsanom o tanom me tanom aya me tobi ko hye me fridge onom de yedai me pe belis onom de yedai me pe belis onom de yedai me de timanum ana me sa pe lemon drink bi wo ho eno no ni ska so fu so be ka so on to wo ska kro pepe be ku no na so no so for no no nsa oh na da moto no ha na ka cho se moto ni ade nyina no ya na nyensa ana jagdanes kwa se ma anglo vancho eno ai jagdanes no so kama pa aka chance bia kwa bra men kan bi wate ma ka so minu mi ni kan bi afo so be ma mi ti ayiti e wi aso wo ho a eto da bi agye wani
why ya ye ken wonya volume ni ketewa bi de wo mu a to da bi krampo na no ho kan hia e ma ni je bem enu nti no kola wo ho aye fa wada kusuku bre mu no oh for so be so hwe weda we nu a o da bi na se me no makọ me no makọ da bi enya ujima sam baby kamera na se we die ntimi na odoma me nkonom sankobro busumi sem no ne beda de pacho mini problem afọ so be man kwana ma yiwa frim enipa de owo ho ade e be ma wani agye no mesro adaka mu ohye na emom ne dodo na ya na enye nti se obi num jiga mane jiga no be ma de ya na wajiga wo mpem ai na yenya advert so ma wo bia na emom ofo so be ma yen kan twa ma mi se mi ma de kronti American jiga na ho asem no hwe oba bia wo be hu business ya etimi emma wo emfaso ntentem emma bi te se jiga ya ye ken wo be ne be mantem kita hudie da biara da bi koso obi wo kra pa opene de 2 times a day 3 times a day obi kra ada obi ka kire me se mama ye boa me de mi kunu de ya mpese se bi wo ne me da na me collapse because me pene be ma no se de esitie no what you say enti enamu de dudu ona no eya na ekoso da ben ye beka se adwumam ha se de efa adwumam ha ya akola ya ye wa ha se no mu da biala da se enne je me na me ha me ni mi kuru be ha visesa e bi enne o so be ma betimi ne obi ha visesa omna samu betimi ne na yira ha visesa so for betimi ne enti ada no mi so no e beduru obi so ma mi ti a ade bi wo ho a wo ho sakatututu akwa lumba na kan die kabatia na kabana kapupum na ka ya de ohun ai tuo no toto enti de nti ameka sa no ohun enemu hyiamudie ne da biara de bi koso nti ameka se yemfa de se nya adwuma makora ya ye dem studio ha ya wa hai enesa ma anya bia wo beye sa wa anya omo no beye nti edi ntwa ho enti se obi ye business no se eniema wo kwa akofo abeton no eye eboa ma enemu enigye ba na setimi boa ma mema mra yo no ne sa ho ne ma netimi etu ase ana se ma be magiga ana se ma oba te feeling wo libido e wo fom nyina netimi peja na wo mokada eti so obi ton sa ne ma na so aboka mi nyini ni da ofo so be ma na wi aso we no asebia ni wa ya de se kan na etwa asembia no ni anu ya se aduasa mienu atachere masa ntemu ya enu aneka no for so mi di sika ma osafa kodidwa wo se wakọ sika na kwa akoyira wa mama ne wo so audi ahya ho me ba wu ni bi o pese mi ankasa no pese adwen be na me dwen ma meka se bia obu mi kwasea na betina se no ma me wani mo na beka se bia na me ye sika akoyira 100 and something million akoyira wo togo asase so na me kofa ansa we na me yese amane amehu we no ye mfa ntutuka wa wo made ye ntimi nka nche wo se kwhye wo ma no minim ha wa wo si ne wo ma no nso asetena mu sete se ye no kura pa se wo ba ye so jani slani ya wo mem ha se no mo so wo tukwai kopata ntoko so wo hifo na sa ne ma me abesi TV so se 2500 Ghana cedis on beso betua na se wontimi ntua of also be ma medwene ho am me approximately 4000 mentia can me no 4000 no dia wode wo da ma me ne dia no kra dia me for now no yen kan ma me we say dia na okay wow na 2005 ma me about so ne ka 2005 obi nso so abade na so ma me dia se dia ne dia aba ne ye ka na 2005 na se de soja ni ma me pa ba beta me ntam say me nim how a relationship we don ne ba ne ntam de yentimi nkasa kofo so oba da na say ye ma oba no emetua sika no by force nya oba na ba gi sika no na so no ensema no ya wode ba adasa be kofo wo ya ba me ba ne yare and I say enti sika no ode ba ne nyina no ko hospital be na hospital ne gi sika ne nyina free ne nsem of also be Mary aso we no and I will show dwumadie na se no wo kan sempi wo se maton chene wo de mako na edamase ma hunu esi kire gu wanum wo de bonwoma na egu manum wo se wo sa kan bibi ese me de ye so kochia atu watifi wo de asra na egu te se eni ma wo bi ye wo papa
ya na akɔwie nipa korɔ ne bɔne asa wo de bɔne tua ne ka no ɛbla so sɛ yɛgyae saa nneɛma no nyinaa ɛnɛ Ghana ha sɛ nom no a yɛteɛ no obi ate ne bɛsia bo ne titiri no yɛ adwadifoɔ no obi ani hɔ a ne ho atɔ no akɔ akɔsi da eti sa wote wɔ no ɔfisɛ bi a ɔhene yene mete asɛ no mu yi da bia mbɛtena TV so da bia mi change mata ade nti no ma yɛ ama na bro so a ɛnte saa sɛ minya bi na me de ma wo a bia de medi bia me last time medi kura po na bia me de ama wo no eti sɛ me yɛ papa na sɛ sɛ me no wɔtɔ kɛsɛ sɛ yɛ pɛsɛ yɛ yɛ ade we sei na me mafiri makoma mu wo ba ɛ ma me se ɔyɛ me yɔnko nua yɔnko bi siri wo nua wo ne nanante akyɛ ɔde na di agorache eti akoba ne sen de na sise che yamase ameto mpan na ya mu mienu sɛ de ma yɔnkofa ne sitie no ɛna ba ba wi ase no manwie papa sɛ bia madam fi ya made nti no me de na eba na nka bia Asem Mpe Nipa fo madana se abɔ ba so de ama me na akɔ wie sɛ me bi akɔdi hɔ me sika akɔdi mo fama me a o mpɛ sɛ ɔde be ma me ya ka kyerɛ ya ma me sɛ wi ase wo we no sabi wo yɛ obi de ya ɛna ya na wo de ye ɛna sɛ woka sɛ wode amane amahu tutuka enye yie na asɛm na wɔka ne nyina ɛde ɛkyene ɛsikyerɛ ne ɛwuo wom na nso yɛgye ne wɔ ha sɛ no mutum a enye yie yɛka kyɛ ne sɛ bosomi miɛnsa wahyɛ is too long bosomi mienu ɛwa ɛna bɛsi ɛwa sɛ ɔna aka na me so meka bosomi mienu wa 2005 yɛsra no baabi ɔbɛkɔ akonya besia bia no ɔnkɔpɛ besia de sɛ nipa kro no ɔbɛhyɛ no 2 months na wɔnyɛ no ɔde akɔ akotua ka na ɔnkɔpɛ besia ni mu animu ya no ɔfa betua na Ghana ha sɛ no sɛ bi obi ani hɔ a ne ho atɔ no wo so obi ni nam hɔ a bia ne problem ana sɛ ne hawo a wɔno aka sɛ so na wɔde nam no ɛnya asɛbketo na so bia Syria na ya na eto da bia wontimi nkasa wo ka wano atom saa da ne mum enti asɛ bia esra na do ho agem na nso nipa ne senka wo kɔ ne kokoa mu hwɛ ye mu dodoɔ na ne senka wo ba ye fie wo ba ye dem na anadwo wotimi wo sɛ nipa wa sɔre asikɛtɛ so anasa ne kɛtɛ mpa so ɛna bia wo di awerɛho so ade akyi na wo sra unkasa sɛ nipa we sɛ na anadwo no odi abobo saa no enti meka ma na sisɛ ye nyina ye wo haw enya wonko na de ahia wo ye nyina ye ho hia ye ebla ye wo mu so ya ho kyerɛ brɛ wa na se Ghana ase no wote ase no mu a ne ho tɔ no obi ani wo gese bia sikafo ye obokura mbon so no wo mo se ba bia o madu no krom pɛ so wo mo sa akɔsoro eti e ka kyerɛ ma mi sa asɛm na wo ka ne 2 months no e wa dodo nkɔ nsamle biem so obeba be share office ne yɛhwɛ asɛm a e bia obɛka ye sɛ yi wo odwa wo bɛpem wo anasa abrekyire obɛpem a o sign akyi no me ka kyerɛ sɛ won san kom na emle biem sɛ 2 months no e wa on pɛ be se ntua ma mi ka no so nya kanye de wasa wode ye medase okay abadwafo akasa na ewiase kaidabe se de na abere watie ka no wose maton kyene amma wo wode mako na eda mase mahono asikyire agu onum wode bodwuma na agumanum boni ayefo kaidabe hwe kro we mu ahu sɛ unsuro duabɔ unsuro nchintumu na unsuro dinbɔ na unsuro yɛ twetwon poso a ubeye yesisi a ewo kumase abonte so me na meka kyerɛw ɛyɛ calculation amaye ube konkai sesi a na court sem sa akra unsa unsuro dia anye uyoi sesi a ubeye eti ewiase ho ya na mentinyo mabiase o se me toto ma me nanum no bibi pem me se dodifo na wo ka no ekwa bi so no mami oni afiabo ahema pe nanso so no se yanka no kura nkyere damfo a emwa kumase eduru ba bi kumase maamefo ni bi se ya no motie o yen wo me kura wo si minsi fom wo di sika sende me ewoi batwa mentro minsi fom wo di sika no bawo etima media dokodoko ni afefesem de waka bi a kyerɛ no yɛti ha yɛ kasai no me hwɛ ba bia o me hwɛ maame ni di mi na wa prim na koma pa ahwehwɛ mu adadi sɛ ne mma ba ku yɛ teacher ni ba ku yɛ soldier ni na kadeɛ bɛn na yɛ maame de ka adenti ɛna ɛsa ne baba ku yɛ soldier ni enti ne ka kyerɛ ne sɛ yɛ nsam trofo ne baba ku yɛ soldier ni na ka wo hwɛ Obama ne sia fifidia kasabrei ena kamami ni sin tutuo
sa ho ni ti ne agya mo wrede a ena ye maame atumi ahwe ne ma kodu sampempe so ya e wo se sabre ya naka ne kai omo betumi betua ma no etie musa se e de be pa na maame wan yankoda ya enti kaketua bi we yakwa bi so wo mo peso betua maame wabo ne mama ne maya mane wabo mama ne ujitum wabo mama ne and the work kan de se asebi ni ho adanse atwa bi enti beti atwese se anya ate se na dia ate and sa ne bia bet ha what ma say etie musa se yakura hwehwɛ mu ekoye ye no amanfo nsɛm omde ma ye no omoboa etie maame no ne ba nye sojani ana se ba akodi oso ye teacher no no apia frenum etie musa se ye maame oba pa oba ba akunye sojani oba nye sojani okay ekwa bi su no ho maame anka so prim na koma me na me ka kyerɛw efiri sɛ me tutu na no kura odi mpoa naka obi adi wanim sɛ wo pɛbosia wakɔgye sika na ma akɔda ne manso yɛde anwumere yɛte bi sɛ maame a wabɛtena ha waka na asɛm soso no oyɔnko braboa paa no no wama wo sika sɛ bibi nti wo sika asɛm kɔfɔm ɛnɛ ne sika no wɔtwe agye sɛ wɔtwe na boɔ so fa sika no bra meda wo ka no wo so de wo ba yare maame so ani sika no no de ma wo so no ekwa bi so no so yare wan vi ni kura asem ni bi ni adanse etwa bi adanse o enti yemusa se maame ebra wa hye se bosumi mienu no me de mesre se abadwafo mesre se maame bosumi mienu no wo de wo mianya ne sa afi kura baba afi ebeba afi ebeba wati ho nyina kuma se maame waprim na koma kese ya huye na hikura oto tv no so ya mo hwe nanim 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 na yeni afrefo enkwotwetwe komo kakra na yenko emfa nkɔ yanim yenko emfa nkɔ yanim hello Osei yey Osei yey ayere ahiri get them lele yakoko yanim wo pa ti wadi na original Nigeria ni the bed contractor papa kuchina mjodi na ene onere wa fire papa na hu heavy a media producer usu agent ho drive wati because say ma work no mudi mi kya ndo papa obasha da kuchia me bole tenje ti editi oba wo fa man ti he be du bia na ba fa ne kan shi abegbe test case so test bi se ni pe bia ti ni pass si kan so ka heaven no be kobi on the HBTA na let's come ma me say bi ye mu anfo be say mo kan so this kan ko krum ho no ko padie no e ko jira be bi ni ade wo hu me discuss fi na bi say na say dey kwa do ti be fi di e be je ko bebri so e be say ni ma no so say bi bani bo be bi say computer ngu ati ya kuma so fere ana me boa say be ma me fu ya ju aba be traffic case is best so do ba ye so je ni e bi e chiche ni a 25 million yes ka be yes ka bia it will be a mom 2 months no best ka ma so fa se mo ji atuma ma me nim clean akoma on fa ma tu de ba be da CP okay hello udin baby afrefre hello what you mean kan so wajo maje pani pa udin baby afrefre oba ka ko sa de fe Boniface ka sa free power Kenya yenti pani pa we are smart we and no more me can be we are the kind of brown 90 the kind of table most abo and I'm more nam paibo no o sen ko yan ko mo de no o sen abo de papa mo na so obi na kuma ebo ani ni na fe o de haya advantage na ise o mo na scanning ni dia ono na send scanning mami na sen na ya papa mo ti mo tena ni scanning da mo okay hello Foso yeah good evening adai country be so na wo me wa Ghana ya no ayu na ne mo de afi na ade a che
Asre. Enye wa asam na duru ba bia na na aboafo ani so. Ofoso. Yee. Asem no yes ye na de ya gren so fa wo. That's it. Pa me na pri na koma on person obetwe ska. Asem me hwe nanimu a. On person obetwe ska no. Nti no monjera no kwan bi obefa so de ma me ska no be ma no monje ma no. Ne ko so sa na obi no motie. Nti no monje ma me ska ma no. Why? Okay. Hello. Yeah, hello, Ofoso. Yeah. Ofoso, good evening. Majeso Mpe Nipa baby afrefre wudin. But I'm afraid abuna so from Atubroni. Yenti Mpe Nipa. Mr. Ya maame no to no mon kan kire ne se baby anemba ne se omo betumi de the number no amawa fa number no na bisa nkola no na yentie bi. I'm glued to my television with program way. A bit me crab ba say wajibusia bi wo baby agye ne mani sika so di kutua ade akoto bosia foforo ase agye bosia foforo manofo no bebree sa no mo ye obegyi sika wa ha na ebia pai no ne din baja de bi o bi so tere mi chattes oje ha na de ma na ho na yi bi oje na wa ko di so be no de species bebree tin mani tua bre intinu sabre ko ntumi nka na nkola na gya ne life amano mesrew mun hwem na ne mba ne mbrem na yehu bebi eti se nkola no mo nkyere omo a mu die ma me ye sure afofo betumi abeboa e masaka ne ti ho ebi kura na nkola na gya ne life amano esa no so daada omo. Okay, ehwehwemu adadi no e kire se maame ba akokora wodi maame yanim koje bosia ma no eno so ya asem foforo ena hwehwemu ba akokye se wasa koje bosia ne bi wo baabi foforo na mentiase etime toto nanum no na ka me pese o kan asem bi ba asem bi na so ko kan no ne ka convince me no wantumi anka ke ye de beye hello Oforisuo be me yey baba na bibia boko die adumu Tedo vade na se na zopo pokwa bra omuna samwa ablowati ya obia huye Sompa ni akatu apenti om jiro na so se bobri Tedo vade no ase me se mon kana che weye SK bolas ya mena hire obua se papa kakra me ka ama me ma me ne se ma mna ga zawia nenima ode to na oyo djuma wodi akwa no won se se ndia sa abo bi won wura mu a oku na waku munsuo uja na waja asrade ya ma me no mo bezo be tua ka no santrofia no ma no 2 months o se be ba jose anoma na wo kan no ye santrofia no ma mo me da ka me kan se 2 months na ya ma me no ahye no e wade na enwa o me me de na ebe no so na zo wa me tua nye hu se eni da ho ade na oye evidence by for say ya sema tono no oni e ka e de man de mo de me 2 months no wa metia ye wo ze man no e wa poyo anani da ho we ye SK Bola. Okay, hello baby afrefre wudin foso yinde still na kasa frequency da sun ka krama na min shira mo na mi dum chumuti mo ze dumodi so ni papien no kre kada omas nshira pa ema no o kasano fa yesreno bi esumu ko he man ozo nugo esena kano wala man na biya to nyambe chema mane unchene sikan bin so eno senan to oso obi tiri kohwe kwa emfa no enkohwe wuo ye de na ase kese ene enchia ebekwa ama nana fosu sapon ono ene ye twafo hene ewo Asante Mampon traditional council ohini papa se hello Ofoso be na na fia masade biem yentie wo papa nenya anka maame no ye ma ne mali nyina amra ne ye ma omo 3 months 2 months ni sa no mo fo mo san shekla taasi na se in case se wa ntwia na se ne mana abatwia na si o si yes ono ogilo no da ko twia baby no abia so no ogilo no what be that fine
no be di loan dia ko bi babling shop o Jamaica man e be unity there be e ka be di wanim into was say was say loan o jai o je na dia so ha o je na dia so there be e ka di wanim ti ne man mra ne man 3 months 2 months in this be that na afidie wi so I say Jamaica the babin salon di oba waboka ko akola ne wo no yi wo nyini trimi o ye ho na be ko agoka hello udin baby afrefre Mr. Kwastafo pani pa yeti o also you're from Kojo Amnesty Mr. Kwastafo no crema me no so na na be pa na it's number say mame no wa ni na bitim sisi pa ba bo ma ya na abreko no mame no ko ya ba se na mama bi no upia mo kamu mantel na mo se ma na se na abreko da ba se okay do afraid you to miss our ho adwa no hello oboso bema wojua adwuma da ase we dey konoma bo ya tema committee 20 masaba bi aja mo ate ne ho ye ne ho ye na Johnson so ho ye obia ho ye asem no wo court ye be sa dia ba fidi wi so ye di kar ma menche afia na poka se ne ho ye na poka no na poka wa hu no na nsen wo montem ho ana ni hu no na se de di ne me dere na e wo se me chia ne ana se obi bebusa me ho asem se ababa wa no na Nyankopon de tumitiri mu tem na poka se na no okosirim odi akola ne ko omsi ati akola na fono sa anti ye no okay na Oforisuo be mo ni bibi this oka on say e kan ka so video ka ye fe bi attempt to pay so attempt to pay that way they say undo bika 2,500 attempt to pay no biki so ndika 1 year no kra na ko make attempt to kra na ndika untimi make bibi ti ma amena ngata no na ado me mpesi me yusu we di se na wo ka no dabi enyu ndika make attempt keke so Oboso dey say na maka na mo ye ni bisi enyu su we di bia ono otese afia boahema nyame fa ne kransie ye tiene no amanwoma enyi gina so yi hello so good evening oba pa majo so ba bia frefre be ka chami frefre atim kede yentie o yo ari be ya da mo asini juma pa modi se anu na mo de bo be se nya no na mo de tue o bi ya be ma obi ma mi di na ni ko bo be se 100 million ma se nyo bi na koye papa ye bi na mi koye obi ko fa ho kre kuku me kokumi odi me kwadosu kokumi no bi kuwi alo ko fi charge me enti e be sra ma me se obi buwa wa onso buwa no ana ba kan ebi ni mu twadi o mi ni aba ma okuta 20 million bi ja o ti to di atare 5 million no wa se enti busa wo se sika na wo di adwuma no e wo hifa akuma se ma me che no so o to ani enti sra mo krem o man 1 year kwa no so ontua eti sa busumi mienu no ne man me die ni mu no mo ye no mo ma me sika 25 million sika ba nye sika bia no mu ntua no so hunta ne be ko fa ne nje me da wa si we so to aso eduru se na ye na e ma asore koye kama no ye ka se na ka asore a wo na ko ma betua ko wa ye ntutu so dudu no collection atọso offering wa tubi tika anu aboa no so no kroma asofo ni bi se yemfa asori sika enhwe ti sabi na se kama mi omde ko ne mwa o ya asemo hello udi baby afrefre ne frefre oboase Oforisuo yi ma me no je mu ni mo bona mu ni sika pa ma no ayo yo hello baby afrefre udi pani because free to answer. Yetio. Mama no dear, you me when you say why not you say untia ekan. Na wo hwe di mi nana. Sir. Because we are baba ku yesu je ni na ba ku tira dire anjete. Na bi wa buli ti mu ko say untia. But M1 so M1.
nti won hwe na omo mpesi kana omo ntwi okay hello Yeah, good evening. My just oba pa baby afrefre udin. Ma chom me kasa free Kenya ase. Yenti oba pa. Na we dem chama, we dem mu ni abai mo bona 2 months ni sha. Na mo tre no fa. We na nim ka, na mo mo bo. We ya semo. Ono ana kan ye. Ono ana kan say 2 months no. Enuru ho no obenya atua. Hello? Hello? Udin baby afrefre. Afrefre chuma. Yenti o. Also for my little so and so or at man patasia. Okay. Hello? Yenti o. Talk my little or man patasia. It's also person do to be good and for Asem Ketwa. Okay. We kumase mame o de tontuma edifra otutuane ka. Asem o. Asem papa kwagu. Asem no semo de mo kasa na mame na mo hwe no. But na me hwe ne dimi na ne se de wasie mu na no ene eduba bia kasa na opportunity ni no wo na adwi se wontua na se wo de sei na TV asia on se ata wo ba ka ata oni ni kunu ba yin ono so sa omote maami ni force no me kai pa no we koso na do rapia of US na ba oni ni kunu Tony omo che sa asem no omo bo afu pa na ya mo de ne mo maami na according to no my area no ya maami won kan de krai because Mami we premani. Me say. And the man so no or even one in your back cry, in your back at what tenant cran and the money a prima for. Kwakui. Mami the money bum. Mami upon Mami back on no the Asem D can buy it. And ne for current information is said. Was I call Bobo Sia baby for no. And Mami when a Bossia bon osro bibin timino. Ah. And I make a choice of Mami be our no cough Joe be a broke by a karma. Ono na de ne ho ko police station ma ba mo ncheme because won suro nchinti wo se za we de metaka me si kromu a Nigeria ni bi sha ha no mo ba ha na se wo pe ba bia wo benya sika ntema bra Ghana oh yes because Ghana ha no where ye ka obi wo suro court wo suro police wo suro hwe sa di pa wo suro de na me nu mi na tie se bia de obi sika ye bet matra na be da be so Baratu Muhammad be bia wo bia no wo so ye chia wo mo so ba dem pa wo krono se krono ya baby ona so bi wa bi atumpa Baratu Muhammad okay de oba no so anya trase panipa be kasemu no mame trase ye be kasemu no mame okay akwaba ja fara udin de say me pa cho ye friend Muhammad free hin e baye me pa cho mo ebu akwa wakosem ne se abeda odi abeda ye se ye hwe ne ye komoa me pa cho makosem ne se me to azifi me bra ho ena ode azine koma fitani o maizi okay ndo ode azine koma no ode to ne kaase ena ozo ndim fanto ena ode na azine ton ma me se me fa azine to me kanase ena me ko ode me number ne fitani number ne ma me ena me frɛ fitani ne na me ko no ho maizi ena o kyerɛ me azine se azine ne da no ena me se tɛ ne kam de azine de e kofi ena o se me man na ho no me time so na me ba na ode ato ti kwansi eteki mre kakra ena o se azina ayira ena me se tɛ azina ayira de ade se me de e boka wura amane ena o se me moka wura amane ansa ndo o hwe na nwumre ena o frem na o ka kyerɛ me se wo azine no ena me so wo azine de a ma mefa azine me yote emetu fi ena o se o de azine no ato no shop on nya de so bia betima na e wo magazine he magazine wa o de azine ato shop nya de so bia betima de aba befa entimitam so ya se de azine kokoto kana sene yesa friend back bi ma o se azine ayde asaira ena me ya friend say didinu
didn't na me yen to aso ne shop wo fan ne shop no new road side ho actually be omo ye trot car no bob no hono ho amwatin blacksmith amwatin ne din no enti eye me friend no na o ka kire me say azena sa ayede ayira na me say azena ayira dia me aze no obi na di beja o no ton ma me na nam bribe so sunti na yede ma me di hu senator dia yenya ya aze no na o she me week say ohwe aze no ndi week ni so ye no ifiro me friend bi ma yede omfa na me susu nchi me bra no na me bra na me de ko fa aze ne ba anyas na anyas na yede e friend ansa offer call no kan say aze na yira enti na me friend na yede omfa no na aze no mo de kokoja no ana me oye blacksmith ono no de ka no kwa no de ato ase na waje na workmanship enti me bra ton aze ne ma me no next me na me de no ko no de to tin kwazi me kwa akofa no ena o se ono me bra de ma o de ma me no me kwazi me kofa no ena o se aze no enie nti ono na be yan adwuma nti no ti time so se me ba no de ato enti ujan ho ana wona na ehwe so mi jan ho ona na ehwe so enti o ka dem sa ahira no ni na nwumre no frem ka so hu aze no na me sente o ma mefa aze no ye de emra fi ena o se de wo ye fi ye da no akotu ba bi foforo enu na tie na me ye de me ko se me de aze ne kwa akoto a o ka chem se aze na ye de ayira e firi obesi ne me frem na omfa mizumini ba bia de ko na se ye de me ba na me betumo ni na ya oso mbo me ntina mba eboni bia ni na okoya no osi ayira no efiri okọ no waye na wadwen so obeje ne do a waye na adwen se ontua woka sa pe na me ko we aze ne boye sei aze no me bra toma me 4500 but say any ra ko se ko pe bia to mu 6500 nti e ba se wo dwen ne do a on to waze ma na oji usika me pe ma aze na me hiama de na se waze de ayira na je so on to from me na wo ka kire no no de asem no ka kire wo won ka we nche me bim me fa no kwa won fa enti nam ai anyase no ena me bo anyase na manya se na bra na yede oye me zena tie dia on me nka na nko mfa 3500 na me nko bobusu 3000 3000 so ne nko to azeni bi bra no bossa amane ne sa kire na wan ka we anche bra ni bim me so ka bra so yede twem se me nko fa azeni mra ansa obaje ka na firi minsam betisi a wususu se amwate blacksmith aze no waton adi ana sa misusu sa pepe amwate aton me aze na aiden adi o ka wo na so twem me ka wo na so twem se man fa aze na ma obaje ka na firi minsam sa amakoto aze na aiden adi aba yenim se okọ mazin a mpanifo ededa no obi di so ko zone 18 a Master Musa wo ho enti wodi atom panifo bi anim ama ma ayi na sutire se uhia wade manfa to pani bi anim pani a de na minim ne anyase ne na me de osusu nkire ne se anyase ne de aze ne koto okofa firi me bra Adam fie no no de aze ne koto nda anyase na misu nkire no sisi na bra ne de oye me enti mi hama aze timi manko pani bia so anwan gususu ankyere me ati sesi ya no kosi koda usika won fama aze so mpeso de be ma sa be no oye me ayasemo asisi kosu kumasia okay yenkọ no mizo efrise ye minimu ata yenya bibi afa ye minim na eye mizo na mizo de se wonom a enye mrosa sa na 5G meza no enye mrosa aperativo no so enye mrosa kofa by Sompa TV Sompa FM ya na yakofa mizo ene 5G meza ede abegwa so na mizo no ye wo miss fruity ene ye wo mango na mango no amanfo no mu a na sa no papa no unidi na no mu a emu odu papa eno ne mango no mizo no na yesan ewo miss fruity no ene aduaba no ahodo no a ena wo mode afrafrem amana ye kama na 5G meza no ye de signal na kwa magazine
se mu a moya dwumaden sa no 5G meza no eboa papa ukoma nso ne potem ho a galamsefo agya tum papa enya asem ketwa kra eno ti ye magazine ye de mizo no ene 5G meza na ebetoa wo na omoso atobi na omoso anom na omanya hoden ede abawo mu enwuma so na mizo ene 5G meza no ene operativo no amanfo atu aguso aponto ne abadin tuo no ene ayujo no se ode servo wa hoho a ekọ achiri papa na achira ekọ ne se omanfo dodo no a ena ebenya bi ama wo so wasum adwowo menya bi kasari nyina na eto ebetumi atwa emizo ene 5G meza no ene tumi eye esa ensenkyerene no ye konkoko bi to e wo 0246 270 221 0246 270 221 na yekotobi emfa ni edwuma Dank Herbal Complex Limited wo frew na ye ko Dank ho esan se enwuma pa Dank Herbal Santimem Ghana eni wiase afa na nyina waba beye na amanfo achi wo matum no ntino wadi enfinhia edu emiensa wo baye na amanfo dodo no a na ebo wo mu abaso efrise ni nupa no odibi kamwa yade no asitu Dank se menka nche se adwudwo stroke na ayewo watofom untumi ensori a nye ni mfichiri emfamfa ho bram odindo be kan ama wasori bema ukonsie ni untumi enwoba infertility enono Dank na mekanfo na mede amao na enam sayade de Dank etunite enuti yenko Dank Herbal Complex na yenko num ni nupa ni bi wo patch say Dank Pro Care no sisi yade ebetu sisi ya na se na de amao Dank Antima S 3D madedia Dank Stroke no romantism sabre no July said ye wada no asia ye no ma Dank Stroke no emel because wan hwe ye sasabro no atimi upa no a na se wuni bi emewa wo ho ebetumi akyerew enti Dank Stroke no pebisi watifi na sabre awo no eba no na wanum bi na de tu sasabro na se Dank Fight Token no eboa ema woyamu atim no ene pass koko no sana broni frɛ no ebetu ase na edi amount vino no etu koko ase constipation no a okambomu ene phytocare no ebebo oye papa Dank Tonic no utumi NTB nia pebinom na wo behyehyɛ oba ukomu konka no nyinada ebetuatua na wo hyɛ kaba no atwa na wa mu a etumi afata wo kama paredie efrise won toma no wanhwe ebeka dem oba na meka chosa Dank Herbal Tonic ena mekamfo na media ma yekɔ Pachi number 2 ho ena wodini djuma Dank Herbal Complex wo frew enunti no so from kwan a no afrew ahomatrufo we so 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 na yenko Dank so ye ni nupa no yenko pebi emfa enom 3A Herbal Center wo frew na 3A Herbal Center wo baye no Ghana for dodo no na achi o matum na achi awaji o matum se enipa wo timi editi wo we yase no koko ebi afifiri ubebi na unhu ya uyamira ebi etumi efifiri wo eno ti yenkoto 3A co capsules koko master ne fatu koko ase efiri se koko no eduru babi a edini panya edini pawu na wanhwe yi a ade koko beye no o twere ho a wonte ase eduru babi a na koko no na ama na sisi widiem tuntum eduru babi a so wonom 3A co capsules a na o tumi se enmu etimi ehye ede ama be ma wuja wonan ne moja firi mu ba eye koko na papa no pe 3A co capsules nom nem nyoma enkonkan enfama wani su yo wisi wo posa eye koko na wo sisi yade no amaman aginem yenkodo 3A co capsules koko master na ye fantu ase wo yamatim eye koko ba bia tondo tundo wo man gan bia ubenya 3A Herbal Center ni nupa wodi abadwa so 3A co capsules koko master ubenya bi ato ba bia tondo tundo colina herbal dani herbal misty herbal ni Dank ubenya bi ato na de tu koko ase 0546 107 107 0546 107 107 yakoto kokwadru na yemfa entu ye yade ase na ye kaise pani wasem no nyame ya adomo a wo kyena yentoa so wate yentoa so kyena yemfa bi hye frigim so ko kyena dakam na yenne abrante no o ka kyerɛ sɛ yemfrɛ no de na yesai wonene esa wo ha yedi nkomo ko akire
efiri Asem Mpe Nipa no yɛhwehwɛ nsɛm ansana yaba bɛka bibi ade akyɛ yɛtiefo sɛdeɛ bɛyɛ mfomso ɛma ho ne dwumadi bi ho bɛte na ayɛ korɔgyen tinyame yadom a ɛkyena yɛntoa so wate kan wakoma to yam yɛnya atwero gubukum yɛde watena se no yɛbɛdi nkunim akosi sɛ obenya waze anaso obenya osika yɛwɔ mpanifo bebree wɔ magazine ayɛ koom na so a yɛnom bɛkɔ abrante no hɔ wɔde wade bɛma kan wakoma to yam wate abrewati of also be my yana yetiefo ni nyina ase na Facebook Asari George Yaw e de abase we enjoy show no wo Agri Kebula so Mr. Asari Construction fantastic program was say entrechwe adwumadi aye ntino yenkoso ana yemmo adwumaso emfa emma adasan blessed son so the way say free asante mampon 2 p.m. no na osi happy birthday kwama ni nua ketua brother Emmanuel Boatin, CEO of Stana Enterprise and Wokumase was say we enjoy ni day no yada so him say wadepa say good evening to you too. Piaga say ye boy dwumaden enti yenkoso a enyere ye ho Rose Century of also be ma we no say Oforisuo or show pa America America Rose yate wa ye da say wo hwe ye Oforisuo America or America. Henrietta edu say and also on my yadre so bapa Grace apedu was say ye boy dwumaso Nyankopon ensure ye nyina na kwadwa ponsa so me nyina yadwo na ohwe ye free so tum yenkoso ama eja no enele ye bo adwumaso Asari George wo de no makan e wa hase nom na yemfa ni nyina ensi wo eye adoima no no so ohwe ye free Dubai Brahima ye dance papa ye Christopher Pra enso share every second day nice show. We thank you so much. Na yen kan share ebusuafo ne adofo nyina se obi awo hawa mane atete anase obi etwa wo abeno obi ebu kwase na ye yemba ne wasa wo fra Asem Mpe Nipa we there for you hanko a na wo ha no anopemesi bre no wonsa betimi aka 0546 88 3287 0546 88 3287 and a 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and now says 0552 0955 93 0552 0955 93 mubia be frebiano ye beje wo so na ye ko ye for happy belated Father's Day ma omuna samwa bema usu kantan kranka sofo po kwabna ene bema usu bema Oforisuo ye mamu nyina happy belated Father's Day Nyankopon koso enhya memo mo fie nyina ni titru ni Dr. Belated Foster DJ Tofia kwa omahene yodu buache ni mema ka nyina ya kwabna kese ne ya abo amamu nyina Rexford mu nyina yedamu nyina Mr. Jeff Atapoku abudia be mu nyina Nyankopon koso enhramo na omamunyicha ahoden ewo mo Pastor Jonathan Wuso we executive secretary ewo Ashanti Central Ghana conference SD asafonim so na Mr. Michael Hubert who UK yewra apege na entribo si akotumfo cameraman Mr. Gabi ewo UK so na Kofi Usumenu Germany Iran akwesi Teria wa Saudi Arabia Arabia na Mr. Boatin Biggie wono so UK diaspora group of phone nyina no ena mabu omudin e dia fra ne yemo nyina happy belated birthday Nyankopon koso enhrom na ofoso ye kono ye fa birthday so nonko e fa nkoma adwoa dankwa oyen sentreni ababa wa we odidwuma papa adwoa na ye wa woda na oye mi colleague wo Solid FM Nyankopon koso enhraw no ma nkwa tenti ahoden ne apomudin wo Nyankopon tutu anamo ensiye enfa emayente no ye ma happy birthday Nyankopon nye ne mapa yen sentreni so ebra wa brabo afa DJ Clever wono so DJ ono so ye mi colleague e wo Free FM techima sesi ameka so wakina radio e wo techima obonyo menye DJ Clever ede ye wa woda Nyankopon koso enhraw na oma onyini cha ahoden e wo mu
onya wo cheme no katabo oma ne kanea no nkoso anyway ni baabi abekọ bia no Erade enhwen ewo wo so na de otwato no eye me ankasa madepa no so na waye me ba ewo free Solid FM adepa ne eye wa wo dent no ma me ma happy birthday nyamepa e na mesre e de ama wo otutu anamonsie no ma akoma so ade bia no entimi emre mo famofo so be ma papa abent ne yen sorry so na yenchia we say Bagwana achia no yenchia kwaku nipa no ne yenko yenchia commander chief commander de commander ben de owa ankra na dabi owa akra no one na yire na nachi omote ho okay anya mi ame commander akopre na makayo anya mi ame commander na ka to ma bi sabe commander no ne yire fi okay omna sama so bechia na de obechia ne yire fi kwaku next time ya atwro Osachi Mr. Saka okay yabada tiefo nyina se ande de dwumade ne besi na yeso ya kono Jesus Miracle Fire Church Kandifo waha ono ene kofa bai ma Jesus Miracle Fire Church da bia ya na metaka kire tiefo se nyame asem se wantie bia wa yo ho efri se ye kase ye ko so ahene mamu dia eye nkyerɛkyerɛ papa obete every Jesus Miracle Fire Church omo ene betumi amwate nyame asem emu hwam se wotie bia dachi ankwama bi no obetumi dia bobra na motumi aduro so ahemam se heaven no ewo ho dia